Ua mawhai o na awina atu le polokalame a le Aoauli ma Fofogamua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila o walo. Aloha se antula valo wanti ya se fulumale iwa miruta butene le se fulumale lua ile ya Aoauli. Ola so tofi ya so lusu tonu ne ola masino ya wari lua fe lua lima. Au finga ile tudu mavai ainga mafinga malo longa yo su ngantala. Eva befo ile tala ino fala blave. Ma e tau sami fua ile fale usina ainga o lo o mafatia. Ma lole on sai ma lole fa ma losi tute ma faiva lo filima. Ole ding fo ya so tofi le fa ta fitu nga wenga ole ding fo ya so ole ya so lo na tolu ole ding masina mo ole to sanga o mai ole ding vai ole so talo si ole dai ma wi me le lo fa mala le ole to a fai fo dai u fitia un tanto ai nga la pongi sa pe ya to lo na fa ma fa yo tanto loto ya mo o to nga ile nei fo i tau ya e pe one ya le afu ia le loto fa no ma le loto mafatia ona o se tashi e pele i loto manganga wa amia e le tua o ia na ia fo i mai o ia fo ina te toi ave se ya fa malo antu i le tampo inga ale au sa le vi e le senga le au fi au o pantele o te mai te sa so se au ona le tua o lo o fola ina lona fina ngano malo ia te tole talo malo le o sa Elangan te leo te mamu tira matumpa anga masani el radio Samoa. Ma le malo si o le nu o lo whenga i fwoi mga aluenga tutu ma whaiva lo filima o le nei a su tofi. Ia talo sia o le naua a matona e toi sila fwoi lele. Sila i ofua onga o le whanau. O nisi o a onga ia onga ia e le vai a sfok i lona tau wha i unga. O e manatua o tātou le vai au kilani le vai a sfok pe a tātou o lia la sangafua. O le aso malo lo lea ua wha mana tuai, ia po le a wha mana tuai foi. Ia le aso ua da ua o le Auckland Anniversary. Wha mana tuai. Ia le wha vai, ia po le wha vai ngā o le ai o au ki lani nei, po o tamaki ma kaurau. Ia o le aso ngafua la le aso, e pa u le aso malo lo le aso lus funu male iwa. Le aso luno le aso. Pita ila o leo le afa maluina, i le aso ngafu, lo na wing. Long weekend tātou nei au kilani. Tātou i Wellington o e whai ngā ruenga. Tātou i nai Napier ma Hastings o e whai ngā ruenga le asunga fua. Ka kou i ngai le mautu i saute ka lai stete o e whai ngā ruenga le vai as fau. Tātou i nai Timaru hanga i e whai ngā ruenga i le vai as fau. Alo o wha awau mai le taulabanga leo le fontanga ale pa le mene i lona solo na tolu talu ona fa nga solo ia na fo tanga fo i le ring fo i viaso e olo mafai le ona mai mo i le tantu tudo fo i le tutua e mala o danga nei le radio Samoa tasilima i vatolu a mo e a fai le ona te mafuta mai le ring vai ngola woli o telo o le tele nai mai mo e ma sila fo i ai le tutua le ale tantu wala leo e olo ngalo fa tasien male tutua mala danga le ale official le fono ia bole afo ia ofisa na o le fonga talai le mota o lo a wina tu sa o me ai tau le manga o le fontanga ale pa le mene e pe ona ia fo i fela fo inga i le so o le teleonisi o le poti o lo fa pelea ona fa so ia i ngalo mamanatu o suia fai pole ole mauta e vo ile me mali le nga kupu mai sa mo na li potia mai ile taia ona leila ai se kan e se fse minga ko karango aila ia ele se me makuia ele se me makaukia ki le fo ele o se me fo a o shonga ponga e wahangia ngia i lunga o penga ka fa ia no mo ya ka 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 nga fa ia so dinga tu la fo no le ana leila ile o langa tala no le tele tamba ile telefoni la po alava wa uma sola tala male la un pepa e fai io le tu si le pele pe tu si io ni pese o aso ne salo lava a one was sui ole olana wa uma solana ole la un pepa ma numi le tanga o aso
Te milunga le wati o lewa se maria tu lava le vai o le tātou wati luas fulu ma le valu mirute o te ainei ia leitu la e se fulu ma le lua. Ia veo le vata mafuto ma le rivango leo. Malo le vale fio le faiva malo le tawa ta. Ke lona ukala le inka faya kua o ke mai faya. Ioi. E haranga o mai faya. Ia ranga ili se me maria o ia ili se me mangai. Ai. E uile, ala a whaia tupea. Atonu ailonga i eise si o tātou. I ka iloi, nge ki awa i eise si ele i malanga me le motu tele i sala whai i whiafo, i le whale mai le i nai motu tua. Ewe, e ala na whai atu la utala. A wā a e malanga mai i pēntanga i nai le whale mai motu tua. E lema whai lava, ona e misia le whale o loa, po le supermarketi ma le bakery. Ia, tele o mauti nao poto i se pumping singi le teimi le rei. A le whale o loa whai ngoina o le supermarketi le tina ia lin. Ia, ma siona ainga fwoi nai mototua. A le mea lewa tupu. O le angiangia mai lungo le, o nisi, o tu singa fo i Samoa i le so. So le, o geofo. Ai o ye ni si o whainga luenga. O lo o no fwai o ile afo. Ile no whanga o lo ye ia le whale o lo. O le mela o tup. O le wang yang ia fo i lunga o penga te whailang. E ye fo le tangata. Walu watu. Whai ila na o ngā tanga mea i nā. O le mea kanga o musua i e ka wak. Ai... E uira, danga e fura au fika kala i e fisiri, mai fi te se u rara ngā mea kupu, i ngā. O tele ento e fia alua i sesi upu ma sesi wha mtalanga, da pangwa nao la mtalanga le fiatu. O nisi la u whai ngā luenga. Ea, o le eno no fua i nā i le mea olo, i e le whale o loa, ai o i se whale o wha mutu wai. Ai leanga o Samoa le temiri, sole, wa koe a le hise vaipano o Samoa le ni mea pue ata. O le mea la e maria i fo i le lena ta whaita hua tui ai. O nei lunga o le afo i Samoa Observer. Ioi, online, te leilo i lunga le newspaper i le sopo i ai. Ai, o le mea maria na, maua le leia le ata, e ui o lai pu e wha au tafa. Ai, maua le leia o le i tū pāori, le whaila nā ngā tanga mea. Le mea la e maria i la o whaita. Fa mai le e ana le tanga mea. Ia ave ma oe aur koe whafu ia meranga ka ngā mea. E fe eri. Lua fe lua lima. O lea na vai whailea mea. Ma le mea ka o lima kango e se ma le lima kango vane. Io e. Saua misi le kupe kango lor ka ngā mea. No foi sala whailo umotu. Te paile tua sivio ubolu. Me o te loa tuai. Ole la aulea ole lonu. Ole la au sua malie. Te ole suka mai sidie. Ole utuku wane ia pia. Itotonu ole fale mai. Say my
oe pese tāpuni no fui sala fai lo motu. Tepa ile tua sive upolupe e saulungo Lady Samoa. Ia po le foile ngo o le sala fai. Ia mo le fast food tau sanga. Ia po le express. Ia ma va umana fe malanga. Il vale o mulfanua ma sale lo longa. Vi fila nganga le ni foi vango la so mo le tato filo. Inga pe o le mas ya Aoauli fa penei. Le fionga le li pole o le tautua la undanga le jimra hu seo oros I o te huhu le fionga le loli ianga le mana. Ma lo le fai o le faiva ma lo foi le taua antai. Tato o li ele fa to fitio ngā wenga. O le ni foi va yes. Penga ngala vai tasi o le tātou whai whamalo lava, malo fo I le tau tai malo le tau tai le nei aso I lau ptalaina seo man, malo si ai foi pere bi inga le li, awa o leo a tātou au dia mai le nei tu lau le aso I lo nā ngā le mo nā ngā lofa le ngā tai leo, so I fua lau leo le tunu seo man, malo lava tau tai, malo foi le kua tunu. Ja, tātou te tau whai whamalo lava I le rivaenga o le Aoauli. Tumi te wantu wai le man losi o lo si fonga lora winga na fua ubana talilu suwa. Le aise o manu, o le malusi de ie o le kaua o kilo pa forkai me inge moai. O pisi le tato ofisa, ia, se mai, a fai ngal venga, ia ona, se ia tu le tulo fa po ngala tunu. Ia po se me o le afa pera pera tu fale mo le penga malo longa fo o tari o le odi po mo se lunch ia bana fa pena se man. Le ia e tau no I lo malo ma tua mai ma ua ma talenga ia te tia. Ma tango fia le rivaenga o le Aoauli o teilo, tala fianga I le leilava. Ia malanga ia tua ta mamu ti dai le toa ea o ngale whanau. Wa nai maua le whaurianga, maua ma le tavali. E vaenga le nā Samoa le tunu pele malo lava fo I folau malo le soi fo manuia le nei tūla. Tūna I lava pei lava o na matamiai lo ne po I whātau wa. Wa lava fo I vai tau o le tausanga e tam whai lava fe tūna I a whaingoa tātou whai. Alofa ina I mawhai o na ua se tosani mō tātou tangata. Ai le ngata I lea. Pena po ia I ngā luenga vaenga whapena. Wiso I lātou. O whaale tonu tā vale a leo toi fo I la matanga o le tausanga. La tau fo I wa le toi mana o tā vale o lae whio iai ia ua le umana toni tasi nā vaenga o lo whapena na PCL tātou nanga. Ai a whai o lo eno fuai o no tūlanga nei a whapea e le o lava whaasoa le matanga o le tausanga. O fia sui le tā vale o iai whaale tonu van whapena wanga alwena. Ia a mai se fo le pena tā ua le ea se umanu to ta pena fo ia le saudi atu alo fana o to ia ona o ia so sani po fa ma venga pluma sina le la tuina to te tonina ile tato ta vale lo no vinga ile o se referred payments tato promotion le na mo ila to lo pa pena na ma o mia suita vale nei vai tau ia lo tala fe ngai ia mo la to fo fanga ila to payments ia e ma final to mina le tolu ma sina o to la vale fa ma sina ia lo no vinga tu ti afa de tau sanga se o manu puto a mata on fa ngala tu pe e tongi ia lo ta vale ia o lewa wanga leile tato au nanga ia pola o company e a mata le tau sanga fo ila ta vale te pelua i le tolu i le fa ma sina e le se tupe e te tongia. Mana tua ese vaenga o leisi promotions space a mata niere refer payments a mai antonu ma sina ona tato a mata i le ai. Promotion lo o tuina atu e to tongi e au te tolu i le wha ma sina i lalo lava o iainga mtutunga whapitoa o le taimi o tato o iainga po whataranoina i le tato applications. Tu mau pere tolu wapi o whainga mea lofa mo se leni vatasi foima mani vaenga o lo mana o mia pe o Samoa, to te rei lato mana o mia se leni mo Samoa whataranoina au whainga luenga. Te ngata i lea o tato trade-ins peno tāua, le umana tongi lau tā vale, e fo tā vale lua ia trade mai na ngata I le lua fe lua tolu, desi tā vale on na toi whea luai, ia waleini pepa, pale tonu deafi mai whapena le trade in mai de so, o lesi tā vale tu sa man le fitu wafe o le tupelo o wai, vaenga uma o lo mwhaina o so son iai, mana tua foi,
lau taavale o lo trade-in o lau lava nā tupe tō tino. Pe lima se lau a ngā ilunga i le tōru sfuru afe o te ofai nātu o le tupe lava le nā oe ai tatau o na whaatau wina so sa. Ia te oe le pule whaitalia pe ave le tino i tupe le nā pe tu nunga o le whaaftaua inga e mā ai le tupe tātou te aska ia tātou finance. Ai a whai e te lo whina le tupe o lo ofai nātu le ai. Ele mwhai o nā sanga mai pe fosi lunga le tupe mana tua le taavale lo train mai ngai le tūlanga le condition o le taavale tau sanga le taavale kilomita ia ma le tua ngā taavale e fua ia le tupe o te o whaina atu mo oe. Nisi maenga o le tātou train o tā ua o lau lava nā tino i tupe ai na o la tau whātau wina taavale mai a te au o le teimine nei e mwhai o na anga va ai le vaenga. Lisi whaafsiri lo sau pēla o le whatarenga se o manu o aweli whaatau sa tāwale lo na winga e le whaina trade atu lau tāwale le ai. Pēsa e ai we mna trade lau tāwale, ia, tawia mal fia o na trade lau tāwale ai e tatau o na whaisau tāwale mai lau company. Lisi vaenga o le tātou promotions, pe o na ia tātou discounts, e le mawhai o na ia vea umanga ia tātou promotions o lo iai. Pua lava i le mea lo e whinangalo iai, e lima taitaina po iso lo finangalo i sau whaamtalanga ia po sisio la o nanga nisio la o whaingaluenga pia lava i lo finangalo tala no sa au mai e te au pia tala noa e po i tatua ia rosita i lau lava ngana e wha ma ai e tele o nisi vaenga ai le i o atu i le finance. Tūlanga ia tātou promotions pa vaenga uma pia le tā ua lo ia inam tutunga whapitoa. T's and C's applies pe na for conditions of finance for criteria of finance ai de ngata ilea e fa moe a tātou tau sanga uma i lau financial profile. Samoa tu pe fa soina lau bank statement ai mai se le tala anga o lo swafa ngai se sila i finance. Moi la tō wasilinga i seu sa ilinga o na wa. E tonu le tonsongi e talafo ngā pena o lo yaini tātou finance e whaina mō se sosani moe, le ngata ilea wa tātou rental cars. Tātou rental cars la tu sa amata mai se laudu o fulu, pa maluru atu e lesi ele whaina rate ato piki apu, ia pōni a tātou sfulu fua, ia o lo moa tātou vans, vitu no fua, bangun fua, pa pēnā fua ia SUV, ia le ngata ileo tāpale la iti pe a whapea lo e mana o sau tāpale rental. Ai mai se lava i la tau matua i silinga teo sa ilinga ua leta ria ngai finance pai ona whao ngā mai le tātou rental o le tōru māsina e te whērua iai ia e toi repeal lau financial profile pe ono tāua. Dis whamsalanga walau mailo ofisa i le lua fitu o wha o lua fitu po le tātou tua tusi, lua balu Ekenson Avenue, lusul balu Ekenson Avenue leo tau, tunu mantodu lava Princess Street ma Ekenson Avenue leo tau, o lo iese Pampensini po Burger King, lisi tua wala lo iela o nanga whatau wa au tama whanau, chi mana o le tali lava le yoe, nu toa oi walau mai tatu te poni walau fua le oval se lau chi mana ngertasi, oval se lau whaono lua tasi, le tātou te 40 walau mai ai, whaftai atu i lau sunga mo le awanoa i nei tu lau leato sa mo le atunu pele, whaftai tele au se sino le atunu, whaftai lau tapo inga i amanu e tele lava foi le nei aso ma lava singa foi ma ngā venga o fia ngai ai ai mo le nei, whaasoi foi ia. Soi foi mai maruia, le whianga le aloli i le li pula le tautoma nanga ali jimara wholesale oro se te maua i nai le lua valu Atkinson Avenue i o te huhu sa ili sausa. Ia mola ni fo ia so tofi po le whai ngola vea so. O lea ua toe sifulufi tumla whamiru ton tala o le tula e tasi tāfo le tasi o le whafonga leo le turu o se whaopoponga o tala i vai whanua le ngana sambo mai a se yuli o malau leifi. Radio Samoa, kasilima i vakolu amo.
whaptai le tua o toi mo foli nei amanoa, o as whapoponga o le tātou proklame o le lui tau mo oe, i le nei anga le tātou proklame fi whaika tauina ai, tusi a Yosua, non tau pungo muar whai upula e tolu, e mai le tala Yosua. O mea umala vai solia o tonga no fivae, o te fo ina atua ia te o tou, e pe o no whai atua ia mose. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given him. O le autu o le luitau moe, ia e ngalue, e ke mangu iai, e le whafua se i pe o komeki, pe ko ulu mai le langi ngi mangu ia, luinga na kala ko ulu mai le langi, pe ngalo ka o ko mga fofo, karika o konga se malono, e vai, every place that the sole of your foot, longo vinga o vai kulunga, e ke alu, fai mai o mea o mai solia o vai, fa fenga solia vai, inga o savali o vai, e fa fenga e manguia, inga o kulunga ke alkwinga luenga, fa pefea, fa maongi, ma kausi sia ka iala umar ngalung, e le se manguia e ke ngofo ma vala ui e pe ole ma kai fe e fo ngale pili, ngale olo ave kungo solo fe, le yele fa penga manguia o le tua, o manguia o le tua, e ke mau inga o kulunga o vai, ke alu, au Yesu e ngale upu, seek and you will find, sa iri nga e mau alea, tu i ona to ina mai lea, fesili o nga e malama lea, fa penala le lu imo o ele ne yaso, au e ke paie, au e ke unka, ai kulunga, ngai oi, e ke va ai e manuia o le tua, anga leile li e te o ele ne yaso, ila ua unanga, ono le swafo Yesu, amen. Malo si
Se whakama leo le whaka a sa au talavu e whaka a sa mai le whianga whanga i tua i Amerika Samoa. Ma le vi ngola tūna u tōlu ngā tui le polakala meo le lu i tāmo o e pese se lau fitu fitu a le e whaka a sa. O le pese whamai ngā lue se ia uma. O le na whamai ia le matua fui le le somo tātou i le polakala mele o le lu i tā. Ia tātou ngā lulue nei o mai le vala. Ia le aele i mai a tātou ngā luenga. Te silofia. O nofo fo i le mawha ma se ngā tawhi au e whaile aso. Ke he fi ua kau ko pēo whi au ia Ai tante le i sauta te whai ngā luenga. E le kai ka yanga Ia toi mana vānt fo i toi whianga i ma whi au ma tiut. E fo i au a pongi sā ua ka le lawa. E le kai ka yanga Alonoi. Ia. Whaatino me te mana o tupu teo a matatu nei. A mana o fui lele te fia. O a whianga ko wholwholanga i ngā whaile. Ila makangoringi kausanga fo. O a urangi o le walu ke savani. O a urangi o le a whai ki a lau kausami. O a urangi o le a o le koe kang o le whaspoti. O le kausanga ngai o le a ko maka iai o le a o ka mo e lunga le maunga lenga mui mangele. O i se mea ua kupuru ngi kausanga. O lewa luas fulma le tolu o naso. O koi kiki fo i kako whapeangi. Ia whaaso i fua Januari. Ia, le na. Pāptengia tula sunga i le whaiwhi au. Ia, Pasta Rolani Mikaele Leonta. Ia, mo le tātou polo kalamena o le lui tang. Mo se isi ona whapoponga i le taimi masani i le Aoauli a tai au. Talawa atua ia pone whaiva. Ole mafuto me le rivaingo la o le lenga tele. O le so ia pak ma lo al feita tala o i ma lo le nga lu le rivaingo le so. Le fionga ia teito panti falanico ma le fale insinia o le sunset moto si dai pap to ai. E o tele lo po se fale insinia po se fale la langa le mena e fai ina. E wa e fione i pete tala o ne ina. O isi kai. O la su e me nga kala. O ke le lo la ia. Po se fale insignia, po se fale voile le su engi kara. Ma lole on sa i ma lole tawa taiva i ole fai asi ve vela o leso. Fai mama puane se mea Paulo. Ia maua sina mea Paulo o na wha loa i leo le tua. Ta fo i le lima ia walavanga ngā luenga o le rei asa o tale tasi. Ia o le rei wha fonga i se wha poponga o tala mai asa iuli. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
le on sai Fofogamua ia tala fat fo ile tino mo ta poinga le nei tula le uri Fofogamua ia tala mo lauto Fofogamai tala tomua te wa fia le pati le leipa le lato fa fritui fa sam no fa to sanga ta pa president Donald Trump le fa to senga mo sta ma tai fa au epiko po ta longa ta tele mo le black a fa ia fa unga richimaonga e no foi pe ia pan il fa la tele no nei tala o le tae o nei sa te wafi ai, fai puli o le pati le leipa le lato whaatinga whaasam sa mano whaate sanga. E tua maile o sei unga le leo whaaringa o le ngona ua mawhuli ai le lango le ngoino i lato. O le tausanga whaapurukiki wa amateina le vaso nei, pati le national ma le leipa. Wa whaiani a lato whaatinga whaapalituia o sauni atu. Mo le whaamana tunga o le aso whaamanato le ka le sia ratana i le aso atae au. O le tausanga fau, wa mai alava na umaya sei unga whaaringa o le ngona le maruia mo le national. Le ua vai ele tolo pui la loane ma le 12% o le langolangoino i la tau i se whaaringa lau tele o langona. E le whaaringa muni o langona muni nei, a le union tangata tongi na fonga, a le Taxpayers Union in Korea Poll, ua whaino ai e siniatu o le langolangoino le leipa nei lo le national. Mo se tei mua tilo mai a perilo le ruafe ma le tolu. O le pare mia questa whalaksan, ua whaia nei, te fesuia inga i lana kapeneta. I le sifi atu leo le matanga ruenga o soi fua loina o lo ia inei se tūlanga whainga tā tele i se means tā phone. I se tōm whainga tue tau whātūlanga i lana vaenga mōre tau tanga tau. Tā whaelo e laksan i a reola o le tama o aingam, ma ki au tū o le tau la inga, mo le lua awhema le rufu lima, o ia ere wha moe wha manino e lana tau talanga mo le tunu i le aso. E mo whaia leo na sueina i ato ma sini po e atas tā pu e nā i le ato ringa oingo whaloloa, sa afia le tamatai fai pule mua le Greens, Coloris, Caramaran. E tu sa lava pele ai se fai tonga e fato aia. Caramaran, ta afia ma fisiringia, e le sekula ti o supermarket al Pack and Save, Royal Oak e Kilan. I le vai aso. Alu manai lo na whamastonga maulunga i la matanga o ke topo le lua whamare fufa. Inisio mōrianga ringoi i o loa whale wā. Ta ripo tia le vasta luai se isi ngā oinga sa tu e whaiai. Le tamatai fai pule mua. Ai wa whaaria le pule ngā le food stuff, e o naina supermarketi, e le whātou aia se lātou whai kionga. Ai o le vaenga o whaamatalanga ma sori tula whono i whaloloa, ma le o penga o whaamatalanga mo le vau i o tupelusi po le Aurora, e whaongai ne whaloloa. E au fiai ma le food stuff, o whaamaoni ai le sao fi o leo i whaamatalanga e po e no tangata. A whaari ai le o Vasily Phil Thompson i le tōle News Talk CP, o le whātinonga i ngā ruru whātasi o mai ia vaenga ese. O whare o loa e pueina whaamatalanga i sori ngā tūlafono, ma sori tūlafono i tom whaia i te lātou whare loa, ma whaai loa tuai o lātou office au tū, ma pēr ma leo, e pēna i whaari ai. O se teni te tia o ngai whaitau selau teimi sa wai nā e lona te mā whai i tiri mariwa tau sanga, e o mai le muta anga leo langa, o maua lava i le mau tonu, ma le fefe. Mai o mai lava le teimine o lo whaona staff i ngā yoinga, alona te mawhai. I le whaamatalanga le teine sa fia sa whaitau ina, le whaamastonga sa ia taua i le te loa i alona whaonga ino lona lai tik. E na te ave e seilo na tūlanga o se teine muli. Ma muli ta iai o ia mai lava i lona lai tik. Ma o ai se tūlanga sa le mau tonu ai, i le mea sa tupu ia te ia. O le te mawhai e tosfri i tau sanga sa whaatalina al paripui mo le whātau sanga marirua masina le whaamastong whae tūmalo i tauranga i le astona nafi. O le whaamatalanga le tamaitai mawhatia sa whai tawina, te li tamaitai lo ia leo Hannah State, e peona sa talano ina ia whianga o le mawhawhau i le mai ai o le astona tūlafono. Mo le whaawawalu i tau o leo le malolo ina o le mawhawhau i le mawhine, ua avea nei matangata matua. I whaamaumaunga le whaamastonga o le sa wanga i amionga whaurunga li. Sa amtamai, ai pato ahono tau sanga o le teini teki. Ma whaata tele ina i le whaio niso ngā inga mātanga. E au whiai le whaonga ino mea ta alo e whaonga i whiuso inga whaonga ni po 6 point. Ma o toa i le aia ina i amionga whaonga ni. Ai whaata ase fultasi on tau sanga. Ta wai o niso teime whaiai e lea ta maa whaini amionga mātanga. A mo moe whaatasi maritua ngani lai titil teine titi le po te tasi. Ta whailo ai fo ia o lai titil teine titi. Ta whaalata i le ave ia i o lole miti ma whai ai e aua ta ua i se isi le meo tuku mai. Ai neo whaasolo solo matua sa ai o fo iai e tupe mani tupe isi e tunu e te alo ai talong whai tupe lungo o wala o sota inga lau tele. Pato a tau fia ni sa wanga ina walu teine tiki manofo ilon ta maa moni.
Ua mawhawhau e pule ngā maunga i au kira ne te punia, ia maunga mai tangata lau tere ia sa malolo, te lua ni afi whastori tula whono, e whai ai. O le fuafuanga, i le mai ai o ni afi te lua sa mua i le maunga mange le bridge, i le whai ngā le vaso. I le isi o afi sa mua i le tu sa male tolu hectares, i e pore fitu te sa male wha eka. O lo whai ai eisu e su e ngā le vai ngā le fui muma leo leo, ai o teli tonu le tama, le tei whono le pule ngā le tupuna, maunga authority, Paul Majure, o ia afi sa sunuina mali loa. Tele no ai le por kalama le morning report ta fa ali ai Majure, o lo ia ni tangata ia ni a mio fa o so ino e asia. O faia nei winga i maunga o Aukilani. Mai fainga ta telo na malama mai pe e sa e fa ai. O ia ta wai o mu e mo i maunga o fa atu tele ia iwi. Alo te fale. Mai Amerika, o ta paina President Donald Trump, i se fato e senga mari tamata i epiko pole kalesia Protestant o Washington. I le mai ai o sana apili tu sa o ia te le taimero sauninga talo. E wha manatu alo na whai unga. Ina ia ieso nalo fa muti vale i tu ai ngō tenga te kei LGBTQ. Ma tangata whai ngā luenga mea tunu whafolo no nofo whasol tu la whono i Amerika. O Trump sa tau fa whai whatasi malo na tō lua mai sil suera malo i le pito i lumo le whalestai le aso tauninga talo. E rusa ai masta tonu ngō Trump e whapea. Sa whasau ina mai oia le atua mai stam whainga sa tam whai tangata wale inai oia. Ina ua misiri pur whana ilo na ulu a se mua ai na olo na lau talinga. A o whaina la unga Right Reverend Mariana Buttle. Sa ia tiro sa oia Trump whai ai. Sa e whalongo ina le tau singa o aole tua lofa. O le melea, i le swafa o le atua. O le tapai oe ia yeiso ua lofa muti vale tangata le tunu. I la tau o whewhenei. Ai no toi te liu le moto pai sa whaali ai Trump, o lona manatu o leo se sauninga le lei. Mai mawhai ono le lei atu sauninga ai aona whaia. Muli ane tūsi ai sa na whaamtalanga i lunga o penga so tainga lau tele. Le sa ia maati anu le whai te ino le tamatai teau, o whai ngoino le epiko pō, o se tangata e lango malosi le tuanga vale o whai whaapurikiki, e feita ia teia. Ai tūsi ai, ta tuina le epiko pō ia le kālesia ina no langi o whai whaapurikiki. I se awala e matua i lelelei. Ma ia ta uai, o se whaaleonga i leanga. Ta longa o Richi Maonga o le awhaona ta aloi pea i le kalapo le tō shipa i apani mo le tō sanga tō lana kone kalate o lo nuinga. O sona tō e te liu vave mai i le All Blacks o le whaatali se i o e o ngā tono le tō sanga pōs te vave i ai. Ta whaari ai le televisia New Zealand o tale noanga i le vāo Maonga, ma le lakapia New Zealand winga, I se ava noe tue vave te liu mai ei New Zealand o sauni atu mō ta alonga wha avao malo whaaro tue whare mawharani i ai ulai. Ta wha mō te sia li tū latu e wha iunga le tau tangtulwai. E ele maanga sa whailu ai ale ofisa stilo le lakapia New Zealand Mark Robinson, le whai a onga wha urulu le All Black Scott Robinson, masui o maonga mai le kalapo le Toshipa. Sa i ele wha mōnga I tū umai se ava noe mwhai na maua, ina I tue te liu mai ei le tau le e tōsu tau stanga e tue tau sanga o le toi o le mawhenga pe tai. Sa le eisa malianga sa au sia. O le pule o maunga I a Cam McIntyre, o le ofisa o le Little Giants, Court, sa whatau te o nāu I le rina whaamtalanga o le tala roanga. A pe tai sa I longo le vanga tala le TV tasi, sa tau fiata le nonga le whaunga le tūsanga mo vai. Ma le teminei, e le aisi tuinga o whaia le tūlanga o iere whengai ngā maunga, o le Toshipa. Sa longo ai e se mori mau, o maunga sa matua I turi Robertson, e peona sa manu malua I champine fitu le Crusaders, sa le fia le tūlanga o iei nei, ma se tūlanga I tau awe o ia teia, ai olo o iei pelo na fianga I Tokyo. Ai e iere mamahore le tō Samoa, e tu sa imani tala sa angia, e 2 miliona tala le tō sanga te whengai ngai ao no poina mō maonga, e tu e te liu mai ai New Zealand. O le tamata mo e marafongi kiwi Stefan Ozic, o ia ausia nei se la sanga mawai, I le whaalua leo na te mo I le umio New Zealand, o no se mafuanga whaata mali. Ta whaata o toina Ozic, I se tau mawhainga mawai, mo le fia sa ilia lea, o le miliona tala mo le poloketi ale the Last Chance Project, te whaalabru tonga mo susoni, mo le whaalele ia tilo le ola maroloina, mo le ola manuia o le itu paori. Sa whaiara na whaiunga po e vaina se taula inga whewheu o le whaalua na te mo I le umio New Zealand, o no lona lava usto, sa pule lunola, e sa ia whaali ai o se whaamaras au tele e ia teia. Se lau se puru whaaka murimuliane, sa lumai ona amateina le lui tau, sa wha mai ai Ozic, ia le ono afe kilometro, mamaola na te moenga, e Cape Rehanga, I le Sonanafi,
O le ta mai lus pui tau sanga e toi I tiki lava o sta tasi uma sta ta mo ai te lu mai le aso mo ke topa o le tau sang te luai te I vanga na aina I aso sta mano luai ono tūlanga lulu wale tau ele mwhaura te moe. O lana aulanga lango sa muri muri ia te alang te moe ngā toa e ve so ne ni so vaenga I fia mo mi aina. Ai tu si ai lunga o wala so te inga lau tele e ulava I le ngau lona lufi pae mare ngā pelo le tino ai ulona nganga mo lona mafau ta tu maulava le malosi. O le fetubu pulo le kalapuli ke St. George Illawarra Dragon, Francis Molo. O le iputia le muso e awa jolini ngar kalapu au sa ni atu mo le fonu tangata ua ma le pule ngai lo ailo na lumnai I le kalapu. Au le temene o le iputia le lomi ngar Sydney Morning Herald. O Molo e whaaluna te aloai mo le awa Queen Salani. Wa ave yele whatananga e ave ona su malolo no a pianga le ola malolo ino le mafau. O mafo e ora misia ma I tiutia le kalapu. O Molo sa te alu mo le tosa moa ma le awa le kuki. O fata oto e sa whai lalo ma pule ngai whai whiutana I ngar kalapu. I le vasa forward tala noi nai lona lumanai te alo I lalo whai a o ngā le kalapu Shane Flanagan. O le pule ngā molo uri putele tapa ina leo le vave fasa alo toia. Ai le pule ngar kalapu e furinga mai ele I o ina. A li puti ai fo I le mafau forward pule ngā le Dragons e tu stia e se tu stila patai. I le solia leo a inga I lona le a wai tolini ngā le au. O le uso molo I a Michael o tu maulava na whakona kalati le kalapu. Ma le whenga inga Foa Francis mo le whao pōponga le roto sanga sa taingia le tautanga o vai. O tamata alo ia Zach Lomax, Ben Hunt, ma Jack Bird. O tau whai awe iai le whatananga I whaasa o roto mai ia lato whenga inga le roa whemara o whaa. Ai wali patia le mana na o le kalapu ia molo e nofo I pēr kalapu. E ma le taimene o Jerome Luai o le a sipi sa o lava le mata whai oi o le te ingola ni kalapu Foa le West Tigers. Na ua mai ona fourth play na o ia le isis toa ka teni mo le tau sanga le wape ma le lufuru lima. O le asui o le tō Samoa e whaapao na maramaro le champigny o le NRL le kalapo le Penrith Panthers. Ta sai Nielsen na whenga inga mo se vai te umi o le Tigers o le a langolango ia api koroi tau I le kapteni no le au. E se whaamatalanga te susia ta whaamatui na le Aston Rafi ta whaeloa e luailo na fia na topinga fōu o tui nātu o le kalapu ma I lava I le amatanga o lana whenga inga. O luai sa fia tere o le tau sanga pika stili o na le le kalapo le Penrith. Le tau sanga luai le o stepu I lunga le tūlanga o le tamata alo mata ina. A pesa sui tūlanga le tamata alo mata ina Nathan Cleary ina umanua. Ma ia taita ia I ma whaaton tonu le ta alo le au. Ai o le tau le alusu tau sanga o le ave nei matama au tū le Tigers I le tofinga o le soa kapteni. Le tofinga I pēna manatu e le whai a onga Benji Marshall o New Zealand e ma whaira I te wea mo se vaiti umi. Tala nao me yaso tau tuanane na I tātou whanau laiti soi fuia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Too long.
Dr. Rome Band le pese la waki o le toa. Ina was fulmara hiva me tau te ene le July tasi o le nasa fa fonga le tano ui se fa o ponga na o tātou tala. E le ngara sa mo le ria o le la stofi pe o na fonga na tu mata breina e le sunga ya se uli malau. Le ifi o kire on pele kia ka kongwani o le fia sa umo ungari. Beska mo. Ko fa le hango ngi mai ya unga ngi sila. Ale vua mo wala ka se ringi i Japan. Ale vula ko manga o ko ro ko nga ko yelo ka king. Yo. Ya le mo nga. Alwe ma ko isu e manka ku peski. Alona winga la. Ya o ma tu. Ole numero tasile yel termine le tulanga le official ol peliki. Mai le tau sanga le se vai today. Ole le Damien Mackenzie, mai le awar sifi. Ole numero tasina i le tulanga o le numero se fulu po le first 5-8. Le olo ye le temi le nei. Ia, na vatua fa solo mai lo le ole si awari. Ole si fesi le le o te lo e ui. Ole fesi le te alo mai le awale Hurricanes. Ia, si tatu fa tali po le tulanga o le ao o tu. Iai, ole si o temi sa uluma le o Stephen Perfetta. Ai ola ta itama ta mata fa ya o nga le stela ina ile ta ano le o perfect e mana ya ye tu o le tulanga le fulbeki a le tulanga fo ile e sele mana ya ta ano le o Damien Mackenzie ele nganta i luma ile fish am fe ona utility mai tu pe ano le wingi e pe sa fo tonu le second po le center e pe aro tu fo tu ile ile no fo la fa le e sa wo tonu to ile filu. E mai numero tasi la Damien Mackenzie. O le temi nei. O lo tūlanga lua atu iai. Ia le sa longa a fo i ona tala le tele o tausanga ma le tele o World Cup o mawai. Le li o Bowden Barrett. Ia si kako whakari. Ia po wheo le o le aangi. Ia le matangi fo i whainga whilinga. Ia le li whaia onga ia Razor. Ia po le li o Scott Robertson. Le li whaia onga nao le o le peleki e peona iai. Ile nei fo i waitau. Ja, ole me jawan tu lawa malo lo mai foi el fontanga al parlemene e pe ona sa fanga solo ile malai fono i te fau ile so e le lau te vai tu ya le foto te le mai ale awanga i mai ile tanto pologramma le rivango la ulia fa talo fa tu ya tu uma ma lo le foi ma lo ka fa o a mai o tu le rivango la u fa tu ya mo samla ngai dai me pone Australia. O le venga so nei muli o le tamu sanga o le talonga o le tenisi e pe ona o taloa tu ile so nafi ya le so antaia le fai ai le semi-final mo o le tupale o le Novak Djokovic le i mai siamani le tulanga tolu i le fa tulanga na fo tanga ta alo umalava i le tupale le i langi le talonga o le tenisi e tulmanta ia po le tulanga o le ao tu yai. Maria le sina tavae o mai tanto ina sini ayo malulu oko a foi ole vevela le au kila e mautino ai fa alua inga le vevela o tanto ina sini ya ma le vevela la o tanto ina i fefo e Brisbane le state of Queensland ni fa talo fa tu ba anga umala van programa ni ole Aoauli Fofogamua ma lo soi fu ma le langi ma no te poranta vita ga taile mafuto mai ke lo piko ngu o sia ka fa longo ko o afo o fa i lo mai se nai Australia o le pito no le tai tu salo na tau le winga le tala foi lele e la pe o sambo ya langa sambo poi termine nga le we fo makim le we fo makim o le pito no le tau foi antu o le pito no nga pe e la kana kai lunga le piko i lunga Australia enta o Cairns wangalo ya tau sanga ta alo ina le manu Samoa ili nisi fo ana ta longa o mavai le sa tali malo ia le aina o Kenji Australia o le pito ilunga Alice Springs le nga tonu e ai pito lo ilunga ia le aina o Kenji afio nente lanta antu ina i Kenji ia lo ko su e pingi sa mo ngai Kenji Australia asianta dawan tio si sele ma lo le so i fo e ma we fo le tau sanga fo ma lo le fai le nei fo i vainga o le Aoauli e le tala le no fai tau tu ni fama o le fai no mero tanga ta New Zealand o tu New Zealand mo antu do e mau o le makua ma o lunga la ya
O le whai mai le tala mai wha maunga, official wha maunga o New Zealand, o le Stats New Zealand. O loo ta ua mai ai. E o mai i le masino November, i le tausanga na sei mawai antunei. Ua si tia le lus fulu valu pasene, le au whai o tangata New Zealand, ua tu ua New Zealand, mō antunu e mamau. A wha numera, se lau lus fulu fitu afe valu se lau. O laolai. Ko iki ki ali se lau tolus fulu afe tangata ua tu ua New Zealand. Malena numera, fitus fulu afe, ko iki ki a fitu tolu afe, fitu lua iwa se lau. Tangata si tini New Zealand, ua tu ua New Zealand, anga i antu mō antunu e mamau. E na nofo mawai. Limas fulu maleono, o le whainu merana, o lona winga a limas fulu maleono, o le ale afo le fitulua. Fia, koru ongo, o son, kwa le leior kongu me la soleri, ya, le le, longa winga, e silia ma le tolus fulu ono a fetangata New Zealand, o le ana tu ua ia New Zealand, mo au se talia, e no nofo mawai. Le mana ia fo le suinga le tulafo, no le we il tulafo na fo Australia il te milni, o le whai mai, wha lava tausanga, me ese mai ele sifu tausanga le te nofo mawai o i Australia. Ia o na whai lola ia leo lau tu style sanga. Mo low citizen. Yo, kwa manga ia. Wa oso langa ka wha alongo. Kimi fuka ka sahu e fo New Zealand. O le ka kere fia sa New Zealand fama. O le manga ia yo kupe ka maki. O wha pe. Le wingo le aka. Le wingo le aka lo le manga ia yo kupe ka maki. Ke waka ngu mai. O ka mai aku. Sol. Le ki yo a fo ia. A fia ka kou kasiru ko wha di mau fiku walu iwa se furu ka maki. E ono le sosoani ia le malo New Zealand. I le tau antina ina. O whandau maainga. Ia, arua ila ka ngofo ingi New Zealand. Ka wha alonga kufa mai. E siri mamawa kwa re kupea ka miki e mawe Euskari. Singa kufa uka i mewa ka kou songa ian. O mo mea e maua fua. Se vai e me. Sole. O le kana mongi nama. E rei masiso ka ko e le fie se mea e maua fua. E au noa masou tinga ina masou wafu na aruai. O sionga ponga. E iai lona. O lona. E ele ke mi whaanga pura ingo menga o mea maua fua. Mai a e maua fua ho se mea. E le kai. Nga e enjoy inga se mea. O lere winga ngā kalari whonga mo. Whātita inga. A whāpea. E ke alunga e whaisau whaalifu. Whaalifu kano, whaalifu whai. O nga e anu re ke ngofo i lumo la wala kere. Whai e sau stol po sau laulang. A tauria, se furu kāla, se furu rima kāla. E whāpea, bui. Sole. E maanga ia mo ia le mele o le mawara kupe. O na e toi nau le toi anu toi whailis whaalifu. E koe arua kufu. Tore koe kauria fu. E whape, E mo ia la o la e tātou te whape aifu. E ki ngā inga le whenga le mele. A le whamiri si kōra ka mawho. Le o le mo waire kupe. Ai ali liu la le tō le tupe. O na tātou nofo whaatani lea. Whakai ka inga. Tupe ta maite maua le vaiaso. Fia se kupe ngai maua le accommodation supplement na ta maite le vaiaso. Fia. Lua se lau. Kai mangi. Ia. Se i wha mala unga maila po a mea lava lua se lau kaunga so i fuanga le wantanto yeng. Fia na mea kumoeno korori. Dima se lau. O le se sengana. O te mana tua le vaitau. Ma sano po le lua afe se fulu. Io. Lua afe se fulu tasi. Io. O le vaitau mina. Se lau mon kupu kala. Ma kua kumuar korori. Korori la poa. Ai ala le vaitau mini. Se lau kala aile a whare piko ila lo kororia. Lua kolu aitami ila ulisi. Ai wengako. Wa se lau mon kupu. Vai lai te leo le se senga. A le wingo le whamtelang. E se lango na o le tangatai maua fua le se le nipe maua fua le amalea. Ma le tangata o lana si sinalo nafu. E sa ili hela na sele. Yo. Ya. Kako suia ngā mea ringi kausanga. A ua kako whape e kako oi Euskaria. Yo, e langa wa kere me viri me isa mo ingi New Zealand. Ma. A e aru waku i Euskaria mara Euskari ngā mai ingi New Zealand. Ele ai masona ese.
Ia, o Australia fo. E fai si va maho meno no fo ia inga wo me masan. E le pio kako, fantaita inga. A e no fo I marurewa, e mauai kalo inga. A e le fia ai kalo inga pe wa kere sa wa IOU nga inkia. E nga e alure o le o tara. A e le fia o tara, ia nga e alure o le mangili. A le o mangili, alu ka ia kirangi sifu. Ai a fa penga le pawa le o le ngau ka inga kako. E le se lumanga I o kako mele ka mfa. Makuale ai ma se lumanga. Wai mantu. E se funu vandu lo tau sanga le tamititi. O le fa mai le malo. E le ai wa ka nga ru kam ki ke so la ngaru. Se ko fa ku mu mai ku per malo le nga kongi mai le pepe me. Se ia o I le aso e anto ai le se funu ma le vandu. O na tau sanga. O le fsidi la. O fela le mera mo ku pe ka ku maku. Ele o le mafuanga ele wale nga fosi tanto whanau inisio tai. Inisio ai. E o, e whainga luenga le tais fulu ono tau sanga sfulu fiku sfulu wan. O nga o le wa, kau pe ma le paipa le nga ki mai e le ka kose e ringi. Ia, nao ni nai motu ngā, wha e pulea stafune, I le la o lona sa. A wha o nai manuia, le lei. O isi whanau, sfulu ono, sfulu fitu tau sanga, e lua sfulu ane, ai, la le waru I langa ven, ka muka, la le wa palamba, la wa fai ele tisi, la wa te lelo na to mai e fai ele na mua vau ma isi ko inga mea. Ia o lefo ua, wa te lelo suinga I lunga o teknolosi whane I una po. Ia, ai a wha peor ka kongu fungufuare mwhakarikat, lau pese masangi o kaide alofa, Kailianga lelei, sao whala lelei. Ia o le alar ka koru manga I o le mauari. Awa ere ke mie pe ere paipa. Ia ale o le ngā. Wa I ka la fui siro maku o e foi. O Amelia le vai aso rangi. O kore vai aso fau. Wa alu I o ia wefa. Ia ua mei wefa. Ia wa aluange ia ki kaka. Usalai a koa I fole masinga. Boso o umanga I lo makua. O lai ai kala fu mai. Ia o kulo le masinga fo. Wa kam koe kom. Ala wa halu la o kala o le siro makua ngai. Le siro makua. Fa leanga I ere ngā no makua. Kalu hai. Wa le ise kupe ko kong ere ai kala fu. O kau maua mai leanga ngor ka kukarangoa I ringi vai ngona. O le tau sanga fo. Sienga ko fo yangi mea fo. A fai o le ngai ke wha bea mai, soli. Kua I o ule fia Samoa ringi, o le mo ere koe fia kanka Samoa ringi waika. O le alan ka kua mea la fai, se isu ia I au lango nana. Ia, e whengo fia la uia kari ngā oa. Tanto o e whaini mea, e mawai so ka koru manga I manguia. O le wha kari king, e kere a ngā foi lele, a le suru kanka le alua koe pa ia kurori mai le king. Ia, penge ke iwa e suru mai runga. Ia pāla lasi e kuaile au ka mo e fo I e le kuunga. Ia, o le aia fo, o le ufia. Molu umiru te ute aine le a fo le tasi. Janto antu I whasa langu whapisi si kia kōma. Ia se I sa unima. Ia le sunga le whaifia. Ia po le a fo I sankala. E makua maka ngofi. Mo I tanto le reia stofi. A whaialo sa ili se a o ngā a mata molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le ko witi sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255 25 iwa. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I mangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
E fia lava le nganga I le ava ma le whāloalo e fia whailoa tua le au nanga a Rooters Barbecue and Catering Service. O le atatala ina le wha moe I le aso tole se fulu o January lua afema le lua lima. Whaitatoa atatala ina le sfuru lua I le Aoaulianga I le sfuru le po. Mato te abano mo as whanau maso se wha moe. Mana o mia le puaa, bovi po le mamoe, aua te popole. Mato te whavele ina so se mea tau mafa. Mo nisi whamatalanga, whaso tai le lipule I le telefoni. O lua tasi o wha lima iwa tasi iwa. Tuatusi, lua pitu iwa G, East Tamaki Road. Awane ngalo ia te oe le aso tole se fulu o January lua afema lua lima. Rooters Barbecue and Catering Service, tautua mo oe. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talo falava al tatou atino o te fia fa felo ya tu te o mo fai ona so tai mai le nei aso e le tatou pol kalame masani o le a reto le ola mo oi. O le Mateus full fa upe luas full lua o lo ye tala fa pe ona una I lo le o Yesu I ona so e o a e le va e mua tu ia te ia I le tasi tu o le vai. A le upu mo o le aso nei fa pe e fa fea ona e manu maloina ia afao langa. How to handle your storms, life storms. You know le lalolangi le nei, o le lalolangi o fa fulfo e anga I mai a te tatou. Ai tala e vai tala fa pea ina ua una ia Yesu ona so o Yesu nga mafuinga ona so o le situ o le vai. Vai Yesu, ia, feo soi le va mauro, o e mua I le tasi tu. Nenga mua I lo le so e fai tau tala lea. Ina ua o le au so, ma fea ngai, ma se fa ma losi, a fa fuli fau, a fasi. Fa mata nei loa e Yesu, e ai le fa lea le afitau I monga so. O le tali, I oe, na sila fia le lei e Yesu, le mea le atupu I on so. A le mafu anga na yetu ua I onga so oyo, e ai le o onga na mana o Yesu, e a oa o I on so. Mafu anga, ina ia oa o ina ona so o, ina ia tupu lo latou o langa whaatua ina o Yesu I o latou o langa. Ma ia whaatele lo latou whaatua I a Yesu. A wai ke loa, muli ane. Ana le toi o ia Yesu len savali lunga le vai. Se mangu e whangoa lau so. Winga ua o Yesu. Au ngoa ma Yesu. Ele ai se mea latou te mawhaia. O le o langa whaakerisiano. O le sona la ia o ina mai tala. Me mua, o lau au nanga I le li whaola o Yesu, a vea o ima kerisiano wha maoni. E le whapea o se mea o le atao fiai, le a ngai mai o a wha furi whao I le o langa. O nisi ngatau wha maamuru e se male atua, o nga whapea latou, a e sau ia Yesu, o nga free ai le o I a whao le o langa le ai. O nisi tein, o lo sau ia Yesu, o le akiri kele ai o wha, a o le mea le atupu, e tele a wha, ai o le afisoasoani Yesu, I le teimi e a whātia ai lau fōlanga, e le whai ai lau malosi, a o Yesu, e fisoasoani I te oe, melo na lua, o isi mea e anga I mai I lau o langa, e whaapea o isi teimi, o se whaafita uli, ai te leiloa, o le tali le naua sent mai e le tue, e fofo, e lau whaafita uli, e whaatita inga ua, o le whea ngai ma le whaafita uli I dungo de sambi, la whioti, whewhewe, ai te iti loko, a woi, ia lele la mai le ikua, whapea lato o Yesu le sau sosoang, ai whai mai ua uio ma whitangis, whai mai lato, a woi, o le aiku, vai, whewhewe ia Yesu, o le whaafita uli, o le e wha, a le whekua sau mo le whaafita uli, o le aitu wa sau whawhewe lato, wheoi lo ma wheei lau so, ai whai mai Yesu, aua, tau te matata, ia leanga, whai a Yesu le wavenga, ia laku mpe te lunga le vai, sa vali lunga le vai, mai whenga, tango Yesu, wha malu le vai. Ma le melo ni tonu. Whapea.
e mua ol mo se lava man tu le melge ai se fa I lo o langa o fe me ai lo ma fa le me Yesu e fai e mua fa file mua Yesu lo ma fa sov mua fa fita o lo ma fa popole mal fefe o nga fa ko a sov lo le fa ke vai men tupu ina ua uio ma fefe ila to fe mai Yesu aua tote matata mai aua tote fefe aua ko kia ko vale minga mana o Yesu fa ka lo Yesu I fo pete lu de va fa ko am fa malu I lo le sami so le mena len fa Yesu nga mo piol ma fa le so fa malu mo la ko ma fa ve se le popole ve se le fefe o nga fa to au mai lo le tali fa fitau fa malu le tai mo oi fa le asol nei a fai o Yesu fa e ui ai le me mo manga o Yesu e ko a oe e leo le whawhikau a tonu e tupu pe le whawhitau ringa a le mea mana o Yesu e whawhile mu ma whamalolo mo mua o lou mawhauwhau malolo mawhauwhau e ala I lou whatuatuaina o le alii o le wha o lona suafa o Yesu o ngā whatua sovlo lea o le mea le nā e te popole ai Yesu o te talo whapitoi so se tasi o whengai ma se wha ia pai le mana o lo ao ia te ia fa malo lolo na mafau ma tali lo na fa fitauli fa fitai Yesu amen Sonhei, vai atrás.
Fofogamua o pangamali yo po Faivalo Nacionalo ya Jennifer Faivalo le divangula Aoauli o le faatuatua tamba o le faatuatua a le se faatuatua o lona winga le se faamoemoe a le se faamoemoe sili pea ku uia mea ka ko ke vesia Pamtayan to le sunga le faifeau ya pastor la fai le kopo le Assembly of God I lano I le montele sa la fai mole faamalo si awul por la mina le ari to leola le divainga o le Aouli o le untoi fulu fama la afamidu ton tale o le tulai lua tale lua to awura tu tala mai a se yuli malau leifi. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walo. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. A whai o le utama tomai talo whamalo le soifua maruia polo kalame o le Aoauli Fofogamua se o le hele tulai wha I le awhiawhiana nei o le tātou te mafutai. A whai o le te lalai whawhatu o New Zealand ia o ama I le tōpi tonu o ama I le tōan tonu tālu sia he pe I le tō tau o mātou vevela mawhanawhana ai awalawangi I kala ia whai kokoa. Ua I pe vevela I pe kongo le whane. Na paua me ia whala pala pala temine. E lua, o ka ngaka I whioa. Ia malisawa le lango. Io, aka le wha aka wha. E ia reka I mea tako e ka I ka se lango. Risi leo wha se langa leo tonu mai lo fisa le tātu wala leo mo lo si la fia. Le ni fo ia Aoauli o le tusi o le wau filifili ma le tusi o le songa. A uringa lo so lo minga o le tusi o le songa whaata si ma le lo minga o le wau filifili. Ma wai whaalupenga o Samoa I sisifu tutuila ma mrua. Nisi o tala tuko Samoa, ala ngā opu matafa i le matai le whainga o whaala walawe pe o whai puiponga, ma liu leo siu singa o ainga, whesi la whainga o Paolo o si I whaalo alo, whaala nginga o e ka le siama le tele o le ngangana o whaalo longa, na o le fitu se fulu tala le tau. Na o le visa fo le Radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Marukau, e maua ai South Tusi. Morisi whaamtalanga, wala mai teimi whainga aluenga I le lua ono lua tasi lima I watolu, po le shop radiosamoa.co.nz ya awalava ia le whaantalanoina lea o le whaantawina o Sautusi. Silsilanga mai le whianga o Moataa. O le anta o toia le fiso mauna lau iau pa ia sausaunga ta Samoa. O le reifa silsilanga I whaasino tonu I le mafutanga a alo matama whanau o Moataa I au kilani nei. Whapeni o mātou paulo maulurunga mātou te manuai I so se tafa o le kelope tulau lava. O le awhatonu ina le tātou fontanga I le aso mua o Februari, le asto na I alawai e so fau I le tulai se fululua I le Aoauli. I le no whanga masani o le PIPC I papa toi. E vala au whaaloalo atu whai foi ia I lantou umasanta alo le neikala plokapia mo taa I Samoa ma au kilani nei. Ono o lalamba papa au I au kilani, ina ia tātou au wai I le nei whono tanga, au wale wha moe moe o le tātou kalapulaka pi Samoa, e tāwa telelo au I mai e whaali so whirangalo, tāla soifua I le lofa malanga leo le tua, te atu lo tau soifua I le aso, ma mana tua mai lau le stala wha mole mole. Morisi wha mtalanga, wha so tai a tātou numera, o le olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu valu, tasi lima fitu. Po le olua fitu, tolu tasi fitu valu, tasi lima fitu. Ma le tuala no whanga o le PIPC papa toi, valu se fulu pa valu lua Wiley Road, papa tangelo se nia, ele mafutanga a le afio angaleda o Moataa.
Whaasilsilanga mole a inga sa lua whau. Mātou te whaatolo wantu i lau whaafonga Samoa, tulau na lava. Ai whaasino tonu le rei whaasilsilanga i alo masuli o le a inga sa lua whau. I le pitonu o tā fito i māngiangi ai maise paolo mangafa e maluailo mātou a inga o lo a fiuma papa aho i au kilani New Zealand. O le a whaia le tātou whilo inga i le astona i o le vei asfonga somo mua o Februari i le Julai 5 i le fiafi, i le maunta o le taitai fono, le fionga i a pa i a tea, whaifua la whaile, i le tuatusi o le se fuluwha Pesalo Place i Otara. Mole mana tua mai lau la fonga, e whaia i le loto malie, e kai maanga ia. Mole, anga le leila tua, avantu i eilong tau soi fuama sa mantu wala, i le aso ua ato whaina. Morisi whaamitalanga, whaasotai le telefoni, o le o lua tasi o valu o ono tasi fitu valu. O lua tasi o valu o ono tasi fitu valu. Whaamtailo se nia le fionga le te fono male lau. Chamalsanga kilikiti ale tawila lua afe lua lima. Mo mafutanga ma au kilikiti uma e fia Aoauli e pei umalava ua umaraka ko mea ngā ngafi ia lelei. Whaakai kele lava whamaraka la le sipālang. Thank you for your coming. Ia lelei. Ainga o simanu i New Zealand. E whaasilsilanga mo le lotu whaamarantu wa tama whanau le ainga o simanu i New Zealand. O le awhataia i maunga o ao, mai e vaatapu sama pa ia saunga tā o lo tātou ainga. Whaale anga nuu, whaale malo, tai nane le tala le lei, tulau na lava. Ai o le awili tonu le ifia mahina, ma whailo hatu o le tautai. O le upo le tusi o le isara ilumoni e te tala lo na wha malama i le fia tepa, ma le fia vai lo na nuu malona ainga po o a mai. O le mele i le avatele ma le wha aloalo e tawai, ua mātou tālo mavala aua tuai le pa ia o lo tātou ainga, ina ia o tau sumai matala au mai, tātou te awai whaatasi le lotu whaamarantu, a si o tātou ainga e pei o na māsani ai. E whaia i le asto na i aso lusful limo Januari, lono inga le asto na i o le vei aso nei le ho a le Salvation Army, i le se fulu valu o Right Place i Mount Wellington. Amateli tulai valu i le tahiao ma wha a solo ai le polo kalame o wha tia e le komiti. Maratua mai le teitai e le ainga, ma le lātou le stala wha mole e morisi wha mtalanga wha so tai le telefoni o le olua fitu lua wha tasi ono tasi fitu iwa. Olua fitu lua wha tasi ono tasi fitu iwa. E mwhewhore e so tai i sui o le komiti lunga on Facebook ai tau i le alofa le tua te antulo tau soi fuamalo tātou wola tātou te whailo iai lea wha moe tāu au si o tātou ainga. Pa taiolo se nia e le teitei fono ma le komiti o le ainga sa simanu i New Zealand nei. Tātou anga i antu i le mo telei salawhai. Mafutanga le fio anga o whale a lupo i New Zealand. Mātou te whaasisila tu ma le avatele ma le mi ngao. I le mafutanga si o mātou a fio anga o whale a lupo i au kilani nei. O le pai alawale a wale fio au waa, o le tupu wha nofo wha pele usole i, a fio le alosina, a fio le maupua na whanua ma le matua. A la tai le malu i lo lantou to a wha, ma sili la e, wha pele tapo ingatasi i a Samoa. Mātou te whaasisila tu ai e wha pea. O le antoi usuia le whilo inga, ala tātou mafutanga i le aso lusfulu ono Januari, lono wingo le astona i neili tulai wha i le fiafi, no fuanga masani ua malaintasi i tau au fianga ale tātou nu, i le luse fulu Westwood Hall Street i Glen Eden. Wha moi o le a tātou fisila wha i le aso ato whaina, i le lofa i le soifuaruia, ma le langi e mamai le lofa o le tua. Sa inia le nei wha silsilanga e le tai fono ma le laulang, so te mai numera nei mo nisi wha amatalanga. O le olua tasi o valu o ono iwa wha. O lua tasi o valu o ono iwa wha. Po le olua fitu wha valuiva fitu o fitu tolu. O lua fitu wha valuiva fitu o iwa tolu. Po le olua o wha valu ono tolu tasi lima tolu. O lua o wha valu ono tolu tasi lima tolu. Wha fitai.
E le montele lava I sala fai tanto wanga I tuai le fionga o asa. I lava ma le wha alo alo mātou te tatalo o tuai le paia ma le mamalu o tama whana uma alo tātou nu o asau. O loa fio ma papa au iau te roa I ni usila nei. Le paia lava le awale a fio a inga ma le mamalu ia sala fai ma upu ia te oe le pule whapea. O le awhia le tātou mautanga I le stona I nei ia solusful limo Januari I le Otara Music Arts Centre I Otara lava I le afo le tasi le Aoauli. O le wha moe moe, ia ua lava le wha mautuina o mata upu sa talanoina mai le tausanga ua mawai. Ma o le a talanoina I fo inisi o mata upu taua I lea lavaso. Momoli o tielo o tau seifua, ia tātou mo le aso I le lofa malanga lei o lo tātou matai. Morisi wha mtalanga, wha msota iane numera nei o le olua tasi, o valufa limaiva valu valu valu. O lua tasi o valufa limaiva valu valu valu. Po le o lua tasi o iwa o whalua lima iwa tasi. O lua tasi o iwa o whalua lima iwa tasi. Po le o lua lua tasi ono iwa lua tasi valu lua. O lua lua tasi ono iwa lua tasi valu lua. Whaaptai o loo sainia ele laula. Ma le tātou wha silsilanga muli muli o le wha silsilanga ma le komiti o le anganu o le PIC I au kilani nei. E wala wantu I le paia ma le malu le tātou komiti o le anganu o le matanga luenga tasi. O le tātou fono Samoa I au kilani nei. O le awhaia le tātou fontanga I le astona I nei I o tahuhu I le whala inga o pinati I le afo le se fulu I le taiao. E mo mia lo tātou au vaa poto sui malu oma o le tātou komiti. A wā le wha anto o toaina o le polo kalame, o le tātou wha moe moe, a wā o le mea vave le tausanga. Morisi wha mtalanga wha usotai le teitai fono, ia fola sā, I le olua tasi o lua fitu fitu o no valu fitu lua. O lua tasi o lua fitu fitu o no valu fitu lua, po le autu stusi ia vai vai male malo, I le olua tasi o lua ono fitu fitu o iwa wha. O lua tasi o lua ono fitu o iwa wha whaafitai. O rei sina o tātou whaasilanga leo tonu mai leo fisa o le tātou wala leo I le rei fo I vaenga o le Aoauli ina ua toe lua ia male awha minute o na tā leo le itu la e lua ia leo fo wa sa o vai. Ia le sa o le sunga ia se uli malau le fimo a tātou tala I vai whanua. Ia wālawa ia le longo puieli o lo taupa ia malo o toman. Mea lo tupu mea le an tupu marisi vaenga o tūlai mai. I sa teimi o mua. Ai whawhiwhia an tūnga leo. Whituli. Ko fia ka konga si siva ma sa I musika le whituli mai a zola. O le ko ngā sa anga wa sa mai le rei vai tau. A ea. Se I whaamingo inga mai lampo si o tina ia lau fili. E o sia ingo fuala au siu ki ngā ia lau fili. Oka la uhani, o la uhani pa sili o te patu saina. I se apa e la pi, o se pisu pasili, o se masi ke mai piti pasi na sa pasui. O ni tamato mali pi. Tony lau pinanga lo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe pausa pepe ole po.
fat fo ile tino mo ka po inga le nei tula ole uri fa fo mai tala mo lauto a fo mai tala tomo te wa fia le pati le lei pa le lato fa fritui fa sam no fa to sanga ta pa president Donald Trump e fa to senga mo sta ma tai fa fa e piko po ta longa ta tele mo le black a fa ir pa unga richimaonga e no foi pe ya pan il fa la tele no nei tala o le tae o nei sa tau au fia ai, fai puli o le pati le leipa le lato fa tinga fa asam sama no fa te sanga. E tua mai leo sei unga le leo fa ringa o le ngona ua mafuli ai le lango lango ino i lato. O le tau sanga fa apurukiki wa amataina le vaso nei pati le national ma le leipa. Wa fai ani a lato fa tinga fa palituia au sao niatu. Mo le fa amana tunga o le aso fa amanato le ka le sierra tana i le aso atae au. O le tau sanga fau, wa mai alava na umaya sei ungo fa ringa o le ngona le maruia mo le national. Leo wa vai ele tolo pui la loane ma le 12% o le langolangoino i la tau i se whaalinga lau te leo langona. E le whaalinga muni o langona muni nei, a le union tanga tongi na fonga, a le taxpayers union Korea poll, wa whaino ai e siatu o le langolangoino le leipa nei lo le national. Mo se te mua tulu mai a perilo le ruafe ma le tolu. O le pare mia questa whalaksan, wa whai nei, se fesuia inga ila na kapeneta. I le sifi atu leo le matanga ruenga o soi fumalo loina o lo ia inei se tūlanga whainga tā tele i se means tā phone. I se tōm whainga tue tau whatūlanga ila na vaenga mori tau tanga tau. Tā whaelo e laksan i a reola o le tama o ainga ma ki au tū o le tau la inga mo le lua awhema le rufu lima o iai le wha moe wha manino ila na tau talanga mo le tunu i le aso. E mo whaia leo na sueina i ato ma sini po e ata sta po e nai le ato ringa oingo whalo loa. Sa afia le tamata fai pule mo le greens, coloris, caramaran. E tu salava pele ai se fai tonga e fato aia. Caramaran, ta afia ma fisilgia, e le sekula ti o supermarket al pack and save Royal Oak kilan. I le vai aso. Alu manai lo na famastonga maulunga la matanga o ke topo le lua famale fa. Inisio mo dia ngari ngoi i o lo for the war. Tari puti ai le vasto luai se isinga o inga sa to e fai ai. Le tamata fai pule mo. Ai wa whaaria le pule ngā le food stuff. E una ina supermarketi. E le whātou aia se lātou whai kionga. Ai o vaenga o whaamtalanga ma soli tula whono i whaloloa. Ma le upenga o whaamtalanga mo le vau i o tupelusi po le Aurora. E whaunga ina e whaloloa. E au fiai ma le food stuff. O whaamaoni ai le sao fio leo i whaamtalanga e po e no tangata. A whaari ai le ofisa Silly Bill Thompson i le tole News Talk CP. O le whātinonga i ngā ruru whātasi o mai ia vaenga ese. O whare o loa e pue ina whaamatalanga i sori ngā tūla whono, ma sori tūla whono i tam whaia whaia i te lātou whano loa, ma whaai loa tuai o lātou ofisau tū, ma pēr maleo leo, e pēr nei e whaari ai. O se teni te tia o ngai whaitau selau teimi sa wai nā e lona te mā whai i tiri mariwa tau sanga, e o maira muta anga leo langa, o maua lava i le mau tonu, ma le fefe. Mai o mai lava le teimi nei o lo whaona staff i ngā yoinga, a lona te mā whai. I le whaamatalanga le teine sa fia sa whaitau ina, le whaamastonga sa ia taua i le te mā loa i alona whaonga ino lona lai tit. E na te ave e seilo na tūlanga se teine muli. Ma muli ta iai o ia mai lava i lona lai tit. Ma o ai se tūlanga sa le mau tonu ai, i le mea sa tupu ia te ia. O le te mā whai e tosfuri i tau sanga sa whatalina al paripui mo le whātau sanga ma le lua masina le whaamastong whai tūmalo i tauranga i le astona nafi. O le whaamatalanga le te mai tai mā whatia sa whai tawina. Te li te mai tai lo ia leo Hannah State. E peona sa tala noi na ia fianga le mawhawhau i le mai ai o le astona tūla whono. Ma le whaawawa lui tau o leo le malo lui no le mawhawhau i le mawhine. Ua avea nei ma tangata matua. I whaamaumau ngā le whaamastonga o le sa wanga i amionga whaurunga li. Sa amtamai, ai pato ahono tau sanga o le teini teki. Ma whaata tele ina i le whaio nisio ngā inga mātanga. E au fia le whaonga ino mea ta alo e whaonga i whiuso inga whaonga ni po 6 point. Ma o toa i le aia ina i amionga whaonga ni. Ai whaata ase fultasi on tau sanga. Ta wai o nisio teime whaia e lea ta mā whaini amionga mātanga. A mo moe whaatasi mari tua ngani lai titil teine titi le po te tasi. Ta whailo ai fo ia o lai titil teine titi. Ta whaalata i ave ia i o lole miti ma whaia e aori ta ua i se isti le meo tuku mai. Ai neo whaasolo solo matua sa ai o foina fo ia i e tupe mani tupe isi atunu e te alo ai talong whai tupe lungo o wala o sota inga lau tele. Pato a tau fia ni sa wanga ina walu teine titi ma nofo ilun ta mā moni.
Ua mawhawhau e pule ngā maunga iau kira ne tupunia, ia maunga mai tangata lau tere ia sumalolo, talua i miafi whastori tula whono, e whai ai. O le fuafuanga, i le mai ai o ni afi te lua sa mua i le maunga mange le bridge, i le whai ngā le vaso. I le isi o afi sa mua i le tu sa male tolu hectares, i e pore fitu te sa male wha eka. O lo whai ai eisu e su e ngā le vai ngā le fui mumo leo leo, ai o teli tonu le tama, le tei whono le pule ngā le tupuna, maunga authority, Paul Majure, o i afi sa sunuina mali loa. Tele no ai le por kalame le morning report ta wha ali ai Majure, o lo i ai ni tangata i enia mio wha auso ino, e asia, o whaia nei winga i maunga o Aukilani. Mai whainga tā telo na mālamala mai pe e sa e whaiai. Whaia tā wai o mua i maunga, o wha atu tele ai ia iwi, alo te whale. Mai Amerika, o tā paina President Donald Trump, i se whato e senga mari tamata i epiko pole kalesia, Protestant, o Washington, i le mai ai o sana apili tu sa o ia te i le taimel sauninga talo, e wha manatu alo na whaunga. Ina ia yeso nalo fa muti vale i tu ai ngō tenga te kei, LGBTQ. Ma tangata whai ngā luenga mea tune whafolo no nofo whasol tu la whono i Amerika. O Trump sa stau fa whai whaatasi malo na tō lua mai sil suera malo, i le pito i lumor whale sa i le aso tauninga talo. E rusa ai mas te nungo Trump, e whapea, sa whasau ina mai oia ele tua mai stam whainga sa tam whai tangata vale inai oia. Ina ua misiri pulu whana ilu na ulu a se mua ai na olo na lautalinga. A o whaia la unga Right Reverend Mariana Buttle, sa ia tiro sa o ia Trump whai ai, sa e whalongo ina le tau singa o aole tua lofa. O le melea, i le swafa o le tua, o te tāpai oe ia yeito ua lofa muti vale tangata le tunu, i la tau o whewhenei. Ai no toi te riu le moto pai sa whaali ai Trump, o rona manatu o leo se sauninga le lei. Mai ma whai ono lele ia te sauninga ia ona whaia. Muli ane tu si ai sana whaamtalanga i lunga o penga so tainga lau tele. Le sa ia maati anu whai te ino te matai te au. O whai ngoi no le epiko po. O se tangata e lango malosi le tuanga vale o whai whaapurikiki. E feita ia te ia. Mai tu si ai, ta tuina le epiko po ia le kale sia ina no langi o whai whaapurikiki. I se awala e matua i le. Mai ta uai, o se whaaleonga i leanga. Ta longa o Richie Maunga o le awhaona ta aloi pea i le kalapo le tō shipa i apani mo le tō sanga tō lana ko ni kalate alo nuinga. O sona tō e te liu vave mai i le All Blacks o le whaatari se i o e o ngā tono le tō sanga pōs te vave i ai. Ta whaari ai le televisia New Zealand o tale noanga le vāo Maunga ma le lakapia New Zealand winga i se awa noe tō e vave te liu mai i New Zealand o sauni atu mō ta alonga whaavao malo whaaro tō e whare mawharani i ai ulai. Ta wha mō te sia li tū lata le whae unga le tō sanga tō e ele manga sa feiloa ia le ofisa stino le kapia New Zealand Mark Robinson le whaia o ngā whaurulu le All Black Scott Robinson masui o maonga mai le kalapo le Toshipa. Sa ia le whamoemoenga i tū umai se awa noe mwhai na maua ina i toi taliu mai ei le tau le e tōsu tau stanga e tui tau sanga o le toi o le mawhenga pe tai. Sa le eisa maalianga sa au sia. O le pōleo maonga i a Cam McIntyre o le ofisa o le Little Giants Court ta whatau te o nāu i le rina whaamtalanga o lea tala roanga. A pe tai sa ia longo le vanga tala le TV tasi, sa tau fiata le nonga le whaunga le tōsanga mo vai. Ma le teminei, e le aisi tuinga o whaia i le tūlanga o iere whengai ngā maonga, ma le Toshipa. Sa longo ai e se mōni mao o maonga sa matua i turi a Robertson, e peona sa manu mālua i Champine fitu le Crusaders, sa le fia le tūlanga o iei nei. Ma se tūlanga i tau awe o ia teia, ai olo o iai pelo na fianga, i Tokyo. E iere mamangore le tō Samoa, e tu sa imani tala sa angia, e 2 miliona tala i tō sanga te whengai ngai ao no poina mō maonga, e tō e te liu mai ai New Zealand. O le tamata mo e marafongi kiwi Stefan Ozic, o ia ausia nei se la sanga mawai, i le whaalua leo na te mo i le umio New Zealand, o no se mafuanga whaata mali. Ta whaata o toina Ozic, i se te mawhainga mawai, mo le fia sa ilia lea, o le miliona tala mo le poloketi ale the Last Chance Project te whaalabru tonga mo msusoni. Mo le whaalele ia tilo le ola maroloina mo le ola manuia o le itu pāori. Sa whaiara na whaiunga po e vaina se taula inga whewheu o le whaaluana te mo i le umio New Zealand. O na olona la vausto, sa pule e lunola, e sa ia whaali ai o se whaamaros au tele ia teia. Se lau se puru whaaka muliane, talu mai ona amateina le lui tau, sa wha mai ai Osich ia le ono afe kilometro mamaolan te moenga, i Cape Rehanga, i le Sonanafi,
O le ta mai lus pui tau sanga e toi tiki lava o sta tasi uma sta ta mo ai te lu mai le aso mo ke topa o le tau sang tuluai te i vanga na ina i aso sta maro lo ai ono tulanga lu wa le tau ele mfere ta mo o lana au longo sa muni muli ia te ala ta mo nga toa e ve so ne ni so vanga fia mo mi ina ai tu si ai lunga o wala so ta inga lau tele e lava ile ngawolo na lufi pae mari nga pelo le tino ai o lona nganga mo lona mafofau ta tu mau lava le malosi. O le fetubu pulo le kalapuli ke St. George Illawarra Dragon, Francis Molo. O le ipo tia le muso e awa tolini ngar kalapu au sa ni atu mo le fonu tanga taua ma le pule ngai lo ailo na lumnai i le kalapu. Au le temene o le ipo tia le lomi ngar Sydney Morning Herald. O Molo e whaaluna te aloi mo le awa Queen Salani. Wa ave ele patananga ave ona su malolo no a pianga le ola malolo ino le mafopau. O mafo e le misia ma i tiuti le kalapu. O Molo sa te alu mo le tosa mo ma le awa le kuki. O fata oto sa fa ilalo mar pulenga fa ia feuta na ingar klapu ile va so forward tell no ina lona lumana ta alo ilalo fa ia onga le klapu Shane Flanagan o le pulenga Molo uri putel tapa ina le ole vave fasta alo toia ai le pulenga klapu e foringa mai ele ioina ali puti ai fo ia le mafo forward pulenga le Dragon te tu stia se tu stila batai ile solia le wa inga ilona le a white tolininga le au le uso Molo ya Michael o tu mau lava na fa kon kalati le kalapu ma le whenga inga Foa Francis mo le wha au ponga le lotu sanga sa tai nia le tautanga o vai. O tamata alo ia Stag Lomax, Ben Hunt, ma Jack Bird. O tau whai awe ia le whatananga e whaasa o lotu mai ia lato whenga inga le ruape ma le wha. Ai wali pakia le mana na o le kalapu ia Molo e nofo i pēr kalapu. E ma le taimene o Jerome Luai o le asipi sa o lava le mata whai o le teite ingola ni kalapu Foa le West Tigers. Na ua mai ona fourth lane o ia le isi stoaka teni mo le tau sanga le ruape ma le lufuru lima. O le asui o le tō Samoa e whaapao na mana le champignon o le NRL i kala po le Penrith Panthers. Tā sai Nielsen a whea ngainga mo se vai te o le Tigers. O le a langolango i a api koroi tau i le kaptini no le au. E se whaamatalanga te susia tā whaamatui na le Aston Rafi. Tā whaeloa e luailo na fia na toping fōu o tui nātu o le kalapu. Mai lava i le amatanga o lana whea ngainga. O luai sa fia tere o le tau sanga pira sili o na le le kalapu o le Penrith. Le tau sanga luai. Ne o stepu ilunga le tulanga o le tamata alo mata ina. A pesa sui tulanga le tamata alo mata ina Nathan Cleary ina umanua. Ma ia taita ia ai ma whāton tonu le tā alo le au. Ai o le tau le lusufu tau sanga o le awe ne ma tama au tū le Tigers i le tofinga o le soa kapteni. Le tofinga e pēna manaki e le whai a onga Benji Marshall o New Zealand e ma whaira i te wea mo se vai te umi. Tala nao me yaso tau tuanane na i tātou whanau laiti so i fuia. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo It's your left, it's your
Si Fofogamua o le tamaitaʻi o ela ma le Amoa Exodus Band i le rivaenga o le Aoauli famai e pele a'u ia o tuangani. Io e. Ia, o le ngā, e pele fui mātou i o mātou tua whawhine ri gams. Ia, le tele o le tangi. E sau li poti whai mai. O le sau wā ina o tina ma to mai tai ma whanau. O le mea moni e pe o leo te mana tua ia nisi fo o ma whaantol nong. Ma le tō whai a tu maravao siki a shu le sunga le li sa tini. I le polokalame o e ma le tu la fon. Le use e antu nei le polokalame le fionga ia savea o le nganga i fōwhai. E iei fo i le tu paoli. Le tu pa leo tātou tama. O nā fo i e a fia i le tu langa lewe le tasi nisi o ainga. Ia ui tena fwa. A veo i se meo wha le ton. A lue sa i le se fso soan. Tu i lunga lue se marafat. A wango ke wha pe ngā i lava i ngā. Ia ua e ale teimi tu mo i le fua. E o fo le meo le fua a o ngā komu. Ia. E iei o na patatua. E le se patatua o le patatua. Alo anto ia e roni sot. Ia e. Pa wale le pasi. E ave le pasi i le sirima. Ai Facebook i le sirima. Ia o le o whenga luenga le ale Mahanga Field Rubber Limited. O le mawutama i le sunga ia junior mo lima le lanto o whenga luenga. Ala kwa ma leo o le marupio. Pio, vai po sa o le whalenga ia whei o i lingi ia wauti. Ma ua le, so nga kau aia solori i oka ngai ka ngakari ala ko me kau samir. Le lua sa masoni ma fausala. Ma lo le soifua e te rei tau alofai. Ia, ma utok male mawutama i le ni vaenga o le au. Ma lo le whai o le whai, ma lo fo i le tau antai. O le ana utok ma whai esu e hantu nisi o antātou tala i lunga i. E na paule tala lau te vai antua i o loko wha wau mai pēra. O loo i le polo inga. I nisi o Peteru, o le ai o Los Angeles i Amerika, se vai i le lewa o na mu. O le ala vai mu. Whai mai. E silia ma le limas furuafe tangata no o LA po Los Angeles i Amerika. Ua polo inga nei. Ia po polo ina nei. E o ese maula tau whani. O whapele o na solo antua i le mu. E nisi o antu maunga o le tu i mātu o Los Angeles. E pei o na whaeilo mailea i le so. O le nei mu na whapele o na tula iane. I le afiafi o le ansululu. Ia e pei o na tā ua mai i le tātu li poti lea. O isi tangata tolus fultasi afe tangata ua polo ina e o esi. Luas fultolu afe e o lo o ave sea whaamalosi i le teimile rei. Ma tau mawhai e lawe ina. O mea tau tino. O le me fo i le tā ua il polo kala me fo i le le na whai e le whiwhia nafi. Ma le whale tua ia e me le palamo le loan market. E tā ua le whai o le insua o an tātou mo te malawa. E misi le tātou ia mo meo whale motu. Be kasi le poko moe. E tā ua lawa le whai o le insua. Le aso na ise isenga. Malau travel insurance. Ia po o le whai o lau insua lea. I so se whemaranga inga i tanga i ai. Lunga le waalele, lunga kiriro e ka ilo i lunga o ka awat. E waka kire wha lunga kwa se awe taxi whai mai. E ko kongi masau insu. Whantua. E le mamalo awe ta awe le uma. O teiloa. E le o maa whana le maa putanga. Ale au awe taxi. Ma le au awe upa. E pi fōringa mai fōi lele wa take over le upa. Tanto pāse se tele sa iei asola. I to tonu au kilan. Ia misela wa i le malai wa alele i manukau. Wa ma loa tuai le au whai fūsiua ma le au whai pelau e ngā. Esir kou au lele. Na pau ala au taxi e sea whai ingi anga skairi wa penga. Siop te male ia ma mea ai fo. Fono. Eoi. Antono le ma futo me le rivaengo le au li ma le tina fo ia tali. E ali tali. Oe koe fia ua koe kakala mai lea wango skoi inga. Nga kerengi ia ukana skoi inga whamai a mama. Ia ole mea tau. O lea la vai. O ngā eke vai e kona pula mai o ngā. A whai wa lima sun mon tupu au tausanga. Ia tausanga lau soifua. Whai mai alo e whai sau siaki. Siaki o lau soifua ma lolo ina. O nisi o tai. E ka kokele i loa po a mai e ka ke maua. O le winga o la utala. Le lo po nai maua o le suka. Le lo po maua o le toto maua lunga.
Le lo po maua nisi le high cholesterol, po le mawhia o le ngā o ia la toto. A o le a kako ke fia e whakango fi mei o urupua. Si pi, e o mea umanga. E fia ia yo tātou wa lawalo. Ia ai le mailo, o ngai fsosoani, i le ma. O le ngasi sia u fia tala noa i. Ai le ngai isi le tāua. O le ngasi le o le kānisa. O le kānisa. O kasi tele, o mau kānisa ese. Ai le tala noa ma whamana tuatu. I le tūpāi o tamaitai. O nā ua tau si la fia le kānisa. E te tau ono tau o e whai ia o tau siaki. Tu sa peilano I fole 5 o tausanga. Fai malu se ki ngalo le mer kingo an lo fel siaki. Yo. Na wa le fa mi forma. A ki nga se mer kingo. Ia nga ingo le penko. O tan tau le tu pa o li I po le tu pa o tama. O na wa e si la fia. Le tu ai nga kanisa e fengo fia nga na fia I tatou. E ivo I le sto nga kanisa le ta o le bowel cancer. Ia po le kanisa le o le manava I le si taimi. Ia o le kanisa fo o tele fia ta uale le kanisa le masanina alwantu lunga o whaasalau. Le ngai le ni upuna le tantu wala le o upuanga nga mai o le soifua malolo ina. E hao ngā le whaima whaile siaki. A whai o le whaile ka ko pese fo le siaki le sua ur kaawat. I kaya uma ma kaya Tau whaina whaima siaki o tātou soifua malolo. Au mai le maua I le se pannings po le maita tēni a tātou soifua. O te mana tuai le tengi le na mātou I o le whala mai glisi masi ma le tausanga fo. O ka haluan me o le pisi. E te lewa ia se moe ngā wanoa. O le fo I lawa o uloa ai ma o mauti noa I. A whai o le wha me le whala mai e le o wanoa se moenga. O lono ui. O la I le mai rungo na moenga ngā kaua mai aoi. Ioi. O le mea ngā lingku hai. O le si vaenga. Ua o wa ai lele. I le fufu lunga o le potu, ia po le afa potu le na iei lau moenga. Pea awhi o eranga ka o korwhanma. Ia po sesi o le tau ainga. E a mata mai lunga le wha alo le fufu lunga. E tau le leia I lalo le foloa, po le fola. Le fufu lunga. E o le ki vira I lunga. E o iei le fufu lunga I o. Tua le wou, mea uma sa whaunga ina e se ngasi. E o umalawa iei le fufu. Ao umale la pisi, ao umale tanga mea, ia na tuku le se whaamango la ititi. Ia whakarikari le si mai po le singa se toso mai to. O le mela ngā lewa meka, so le makua lewa. Ioi, maa lo le na papari. Le ngā lewa uwa ai mo ia, wapea, sorry. Ele aila o la kake avau mai la loi o. Eka kere iloa mai. O le ngā lulu e ale au whai ngā luenga. E tau mawhai. Ina ia tau nu wantu le ngā se le wa abatu. Ale ma mea uma. Nate wha au ngaina. Ia, ala kalanga ngi vai ngola Falani Williams ma lo soifua sina leo Lucia pesa minofilia. Ia o ha mai ngi vai ngola su. Ia se I tantu fatalta. Pe mo le tantu so tainga. Masani masamo stimule toi mamau. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawa I whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o pula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malamalama, o le amataina po le toi fo I atu I aunga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani whaamaoni. E taita ia malangolangoina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga I langolangoina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi I le msltraining.co.nz.
Pe vala au loa, le o valu selau, lua lua, fa, fatolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Sunga, o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Se inga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Talo fa Samoa. Waule ne yo kasputi alu. Awal suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Fray to tura Malau atu fa Matumu ole prasa Ile tu atili o chingacha Ai uva aya O sitini mata ata Chaunu uia pia uva for you now, Jeffrey. Billy O'Reilly, now me tea. Oh, so bright, I is the man. I so jolly, my it's Emily. CEO e masapasapai O tau mate o ai o sile apo Ilana atso fa male pulo kiau koe Ia tala no amai o sile masania Jolly mai, it's Emily. A-E-I-O e mai, o te CEO e masapasapai. Ole maungangana Alungu shanitala Besha uneimiti Beuna oseanganga Lutino amaniti Iona lima mafana Olana taliwa iwe Ele ifaya fu isonama Valea, Naomi T.I. Find my way out, my talent, who am I? Oh, la Valea, oh, hello, you are the one I had a dream about. Valea
na taina a o e o poina u i le siva a o ta feliuliwai le musika manaya o le alofa ua a mataina pe e te mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga i po umalava masafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga i aso umalo uolanga e le mawhaangaloina le musika manaya a o ta ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe moa u pe e se mawhai ea o na ta sisiva pea a vea oe maupanga i po umalava matafa a masani a o ta veo ai a vea pea oe maupanga i asa umalo uolanga I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have this dance for the rest of my life? That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember that magic moment as I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I ever need. Pe'ete mawhai ea o na ta sisiva pea a vea oe maupanga i po umalava matafa a masani a o ta veo ai a vea pea oe maupanga i aso umalo uolanga. Could I have this dance for the rest
Via maua sosa Omega ka Ianga lowi moa Omega ka Sagale tau mofie Omega ka Vili mailo ile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tala whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani i ai Ken, i mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa i alu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
mai le au kapia le tamauli mai le fianga sa le longa ma le motele sala fai pe o tu fa sia le to fai ma tomua upanti junior sa lima o le uto valu mi tu talo le tu lai tolu fa malu lo atu sa ili mai le tanto so to inga e po le tanto filo inga masani ma le fianga ya lilo ya va mai vai le sui o le tanto ala leo o lo nga lu po no wa mi tono le tanto tro pitai e le o hava no mai o nau nisi tūlanga le ma alfia tūli tama i le vai esfo e wa nawa ma fai lavo na e alu e mai moa sila wha longo wha fofonga ki i ruma ki i kua i a fontanga mai lava lea solua se iau o mai le so e pia no whanga solo i Samoa o le au te manatua le mātalanga ma le fionga ia lilu mai awa ili am te lianga aluenga le wha msinonga i Samoa o le tūlanga le nai pi o na tantia mai ai pe mana vole alu nga fantasia le fa misidong fo lele e pe yo na masinia ile tele mata upu anto ai fo e mo le fa misidong le o fanua masuafa e fantala van tu ile to fai pa o Pinati Williams o le fai o le ma futo mai na Istanbul ina i Turkey o te mana tu ai ale no fo lele pe uma o le kusa aka fai ka wai kongo re kusi. Fa mai le tala. O le antunu u leo e leni. Yo, wo u leilo. Po le ane me wata we le antunu o e leni. Ya, le afa parangi na. O Turkey. O le mea nga na uke hufoingi. Ya, wa afa sa mofa mai o le antunu o e leni. E rope kere yongi apa e ringi pe. Ia ri pa o pora uto vali Filipo. A e fio mai ngai Turkey. Ia ngai saune ma mai se mau fa mau inga. Se ka o mai. Po le me fa sa mo ia ka ko. Sa wa ele si fa sa mo. O Turkey le fa sa mo. O take. Fa mai o take. Ai a ka fai ka ia kus. Ale fa mai. Ia ona o tuai lea o ia ina i e leni. O le lau ke fia i roa, wha mole. Po o le mea e kui o se whale ngausi a ile apa e lengi. E le maari e o le tātunga ngana. Ia, ngā, e hoi. O le maari e o le tātunga ngana. E iei ngana e iei upu. O le pei na paro mai voi le upu wha peritania. Ia pei lao le naifi. Ia wa wha palangi le naifi o le naif. E o te le iloa la. Ia wa, ke le iloa ea, ui po le ale. O le X. Ia ngā. O le wha palangi o le ko i o le X. Ia e wha sa mo o le toi. O ke le iloa la ia. Po o le ale me wale inga le su e se upu wha sa mo. E kaula kanaka le X. Wale foi se meari ngā renga e wha malo mai ali i pa o ali ua renga kaulo ma fo via e le ni ya ona sa o lola ia leo le pese fo ile le fa na Jerome Great se ka ko aku i o mau ke lo ia a ko ngore kukanga ka ko ringi fo ia fiafi ai ola na sound o mai ia le fo le fionga ia lilo mai ia ola e manuia la to i samo Ioi, o lo o susulu mantango fia i ale la. Ile nei fo i vaenga leso. E a fai o iei se tasi. O lo o ia si la fia le mafu anga na lai. O na sui. I ale faa sa mo. Ia pe, rea le menga faa ingoa ile a kungu ulea. Ia e leni. A wa a faa pe o Turkey. O le hiri faa sa mo ngā o taki. A faa pe mai fo i nisi o le antunu uleo Greece. A la le menga le faa ingoa ia fangu ngā o a fa pe mai la o Greece Ioi o la me le fai ngoa ida ia fangu nga o po la o po si ngoa ka laka kui ai sa wa mai a Greece sa elen ia ka ilo yai ka kere yai ai vai sa elen falai kipi yai liang yang wa ai se alaisa ia po ngai kalo foi e fa Ula senga te telefo Sipaka o umata wa umalo upoto Itau
tau wa whai nei ona pō. Tata mei a pēr tawai tau popo. Eleni, Eleni, a whai whalei siri manongi. Eleni, Eleni, whakale siri manongi. Vai tali oe i se whai ngai whai ai. Whai ai ai. Whaatau alosi whai malofa. O le manatu e oe o mātou polonga. Atasi I matasi tai tau I le langi. Wale I loa e le au angelua o I ai. Eleni, Eleni, a whalai whalei sili manongi. Si Fofogamua now na Jerome Green le vang o le Aoauli ma le pese I ia e le ni afe loa I nai se loa o lata ni ia te oi e tau sami bo mua I so take away ia na vdai aloi le fale malau pepa ere ioi o le faiso o ko wa mionga e ko ke o whakanga mai ia pepa ere ngi vo I whare o loa ala wa umalele ia nga whai e ngala o mea kausami Ile te kawai ngai so o male whaloloanga. Mi kuki o le lianga I wa Ua tā le tōru. In this update, the Prime Minister's pointing the finger at a culture of saying no, claiming it's holding back New Zealand's economic growth. In Chris Luxon's State of the Nation address today, he pushed the need for more jobs, investment and innovation. And he argues it's always easy to find a problem and a reason to say no, but says we must shift that mindset. Kiwis spend thousands flying across the Tasman to see massive concerts, go out to bars and restaurants and boost the Australian economy, when back home, Eden Park sits empty because of council event rules. Encouraging job seeker data for the long term. Just over 33,000 people cancelled their benefits after finding work in the 6 months to December. That's up 22% annually. The government's also looking at more changes, including non-financial sanctions on job seekers.
Former Winds boss Christine Rankin says they're well ahead of their target of having 50,000 fewer people on benefits by 2030. I always thought that the targets were pretty low and pretty easy to achieve if you put some real work into it, and they have, and they're showing how fast that can be done. The White House has confirmed US government employees working in diversity offices are being put on paid leave. US President Donald Trump plans to can diversity programs aimed at supporting underrepresented groups like women, ethnic minorities and LGBTQI people. He claims they discriminate against white people, particularly men. A memo has been sent to agency heads ordering them to cancel training and take down websites and social media accounts promoting diversity. The Central Wellington branch of the warehouse is moving out. The Tory Street branch closed for nearly a year because of a fire and only reopened in April, but it will now shut up shop after May. That is news. In sport, an avalanche of rising costs has led to Winter Games NZ being put on ice. The largest snow sports event in the Southern Hemisphere can't keep pace with delivery costs, increasing prize money and a lack of sponsorship. Adelaide United coach Carl Viet has implored the VAR to butt out of A-League matches. The video official stepped in twice during the league leaders' thrilling 2-2 draw against Auckland FC across the ditch, both times being overruled by the on-field ref who let the goals stand. Viet can't believe the VAR was sceptical about Adelaide's first goal following a bit of shirt pulling. There was a little bit of contact, but if you're going to pay that, then I think we're going to have 20 penalties every time there's a corner because there's more shirt pulling and more blocking than that. So I just found it interesting that VAR actually stepped in there. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Ole hawa whangala tino us whapapongana o tātou tala I vai whanua I le ngana Peritania, ma tala I tālonga le ngana Peritania lava I le fo I vai ngole Aoauli whamala whamidu te o te ane le tulai tolno. Le vengane le tātou tala o le tau mo le sola po anani ma le soa tai au. O te mirei o lo sulu mātango fia mai awe la o le vela ma o lunga pe ona whamawina lus fulfanti kiri e mawhanwhana le po anani. Sfulu mo le valu ti kiri. Ia le malule ia makwa vela so e ngoto le la ile toe lus full tasi biru tele tula eva ile poana nei ala so anta o so ane le la ile lus full maleono biru te ai leono ile tai au po mai a wo anisi no fanga e ono yena yuanga ma tele temi o le tai au so vili mai le tui saute sifo ile aso anta o fe lolo langi mai I lona tau fiafi. Talafan to ile rivang o le Aoauli a inga wome masani o lo mafuta mai Samoa le venga ni le tala o le tau mo o tau mo le somala so antai au. Melo official va ita. O au susuo sa video le vaito e lango lo ofiti ai Samoa mai au mai au manai timu e a fia ile antuno inisio taimi. Mo le soe fa solo ina awa ma timu ta solo ai e ona ba mafa ai pupu fa pena I wila ma fai te tili inisio vaenga o le venga mo le so antai au mo Samoa o le anto ulu vava solo I timu I taimi o le tai au. O le tulanga nai pe o le yei winga o le tau le rifo I vaenga o le aso e le ngata mo I tātou la vai nei au kilani e whape fo I Samoa o isi pito no so ele me o lairi inkia rā kouia a whaia ngairi ko soa pupungi o lo maoka po o lo la ia ko so ai pe e oi e mo tātou ia e whangai ma le tau manulu e whaak sa kung kou ma whangwhanga ia e leo koe umi fo I vevela le manulu I nei New Zealand. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. What you've done to my heart.
you've done to my heart. We made a date, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I've got those lonely, 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 lonely blues. Lonely, 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 lonely blues. I've got those lonely, 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 lonely blues. Those Well, you can le tamba le whaiwhai so mai DJ 651 Mawino le ni fwoi vang la wuli le usfulu miru tu te ne le July tonu a whelo tu ma tu mai ma lo le whelo whaiva ma lo le tawa jai singa i puwai ai sala iai singa espolo ka iai e po sing penko loa ngane iai O tau su e saunga luanga fo, sau loa le bau master, o le tau sa ilinta ngata tala vauto e malalosi. E ia iso to mai le faa ila ino ua mea, a le ai e le a faina, e mawhai lava o na ao ao ina o e au e whainga luenga, le le to tongi mai tu la whainga luenga, wala au loa ne le bau master, i le o lua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. O lua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID River, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey, hey! Oh!
whiwhanga mai a DJ Dave tō whangameke le rivango le Aoauli saka mali au tau au moa au tau au pipi ia lau ua mamoi ia po au tapu vai Sfuru vitu bidu tumu tēne lai tulai tolo fia whilangango lau whatasi mai le talenga iau lungia pira pela dato o le City Cars i nai au ki lani sisi fola pitonu o Henderson man talawan tuai lungia malo le whewala whaiva ia malo fola tau antai le nei Aoauli mātango fia tono au ki la Fatalo fatu fa malo forse fo manuia se manu ka fero i ni fo vai solo tolo le masina mo tau sanga ia o manuia lo si fonga ia ave fo le ava noi mante fa fero i toi po i tele le tatu tunu ia o e sanga mai le nava yaso ia pa anga masani lava le tatu fo vale mandante o sanga o tuana ia tu ia o ko to tele e mo moli atu le nga fa ftai ia te nei le ona ia e whaafta iai lea tunu ule manatu mai fo i ta whaasara launga ia o te loa lata al krisi mase o leo tua tolu nei vai aso talu na laa le tausanga fou a pea mal se fulu mon tupu tio na avi tua i le tausanga fou ia o la e matango fie le mafuta mai o lea tunu ai whaafelo i atu i le au whaingal venga tofi le tua o lo tala whauto whaafale le malu so se fio anga ia walava le ta la to fo i fatu ainga tausi o te talo mal fa no manu mol tato manu ia ne tunu ia fa felo ia tu se manu tato tunu masani ia fa fa mol ta no ia ole aso so atu ta fa pisini fini te fa la lo atu tu la ngolo ia ta ka ia termine le ia lo ia yo faiva la manto tapo yantu ia mol termine nei se manu ole tele tato ta vale matango fio lo tono tanto lo toa o te lope a maleono fitu a van la popo lava o Toyota van fire o ta vale le leimo na ainga to tele ia o te tono te valu ta iva no foa lo ia tato Toyota yes ia o lo mau foi tato Toyota yes ta i no foa ia sulua mal se fulu tau sanga le lei a lua fe se fulu iva lua fe su valu o le tele au ta vale o lo fa pena ona fatawina le temi nei nei o tatu tangata Samoa o tau sanga le leia o tele na lau iai o no tulanga lava ina ia umi na whaonga ma ia o ngā fo i long o le tele ana o whautuanga lea se o mando o lo anga i malita tua tunu ia e approve lo long ia o te whaia ia e savadi la o e su e sta vale le lei ai mai se a tau sanga i o whai lo atu o tau sanga le nā ma le lowo kilomita o le mea sili lea ta ua o te lo le ai e tau ngofia tau o tato fo wili nei tato loto a o lo ia tato fo renta ma le Toyota Hilux o te lo lai le va o le fase fulu anga le tose fulu ia le tau o tato fo wili le lava ia lua felu futolu lua felu fulua ma le lua fultasio lo to tato fo wili lo mo fo tato RAV4 al to inga fo hybrid inga fo ia mai wa male ino ta vale ia lo ia foi tato RAV4 tuai lava e lo ni hybrid o lo maua ia pauale me o le vala o mai ai mai sia nai ai ngolo tau sa idin ta vale le lei mo le nei vai aso ia lo tele mano no ia tato ta vale o foi fodoa ia ai mai sia lava le tele o tato yuto lo i tono tanto lo toa o le tele lava o tato ta vale ia o lo fa pena lava o na fes o na yo in sila ma e latu fa tasi tato ta vale o le insua mo le warrant e va ai la ta vale pe fa le tono lungo la wala ia fatasiai ma le tulanga o le fatumo le tane o lau tavale ta o mon fatawina ia o le si tulanga o lo iel tato tautua nei ia o lo mawhai lava o na fisoso ni atu tulanga o lo iel fa le tono credit a wate no foi Samoa lo iel tato financial lo talia ile fa le tono tongi ai talafu po le a lava te le pa wale mea ia mawhai o na to e maua le si second chance e to e mata ila o new history tulanga o tongi ai o ta vale lovinga o le finance lea le o te tala mai leva noa talia pensiona talia penfiti ia mo ila to uma lena la sene au al vapole vala o mai ulungia le tatu numero lo olu tasi o val fitu lo fitulua ia por tatu numero landline o iva lo tasi lima val iva lo fitu ia ona ngai sa o mai lo le tatu tua tusi o le tasi lo lua anga ia tu le tasi to lo fa Lincoln Road Henderson e maua ia le tautua ma le au nanga whaafanga i le lava ma le metono o lo mawhaia na fitu na ia tato cashback e fua le leo la provide tau sanga le na te nei sa telefoni na ia inga na ave la to cashback ia o le whaitalia le na o tau a tau tār sanga mai na i tupe o lo whapenantu i nantu i lungo o tato ta vale a ia manatua o nei se le ni uma e to tongi e le aise se le ni a via fua se finance post bank
o nei me uma to tongi uma Samoa ai au na e mai tau de leve me uma ina ia aua is fale tono tanto finance io tu langa masani tala tanto falta vale le iva le tai ao na puni le lima le fiafi ia me fai ana overtime pe vala au mai fa tele taliatu lo malanga mai fa aftai tele lava se umanu mo na foi vai aso ia tele a inga lo auto va mai ia ono tulanga o ilo ia il tu tu mala unanga sidika ia lo lato foi fai me sili na yo tatu tangata lo angai mai bo lima se lauta la mai se ta fa tau tono tanto falta vale ia vai na tau ia Alexa uta vale o lo il kebile nei ia e mo fai ona tuinatu sauta vale ia i nei sidika ia pa fa pete va via na mai uma da paperworks o tolu masina pe bank statement ma le tolu pe slipi ia mai lo mo lo sene ia na va fo ile tuinatu lo sa ta seri tu la lu tu la ma wai le tali on tuinatu lo uta vale ia oni si vai ngauma ia bala mai ta numero na lo lo tasi o valu fitu lo fitulua mo nisi fam telanga mo nei taimi mo le atu le nganga fa style tu tu le tio Samoa po le fa la ulo le tato business mo ni so manu lo taimi neve avi ai fa so foi na fo no manu le tato tu ia o lungi o la o to o no so fo ma manuia so foi le telenga na ya lungi pira pele na to le tu mo nanga alle city cars e mo na le tasi lu pa tasi to fa Lincoln Road au kilani sifo vala ye le lu tasi lima vanuiva lua fitu o iva lua tasi lima vanuiva lua fitu ia la tu numerana ia wani si au mau fa sili se tasi pe lua pe fulu lua. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasi lima iva tonu amo. Radio Samoa. Ele ise antu isi antu fa fianga sui filo yo le riva ngola Aoauli o fenga ele tru mamano longa ya be afi dain fenga yim le fanto inga tosi le so ya fe vol dain to titi manava ya manava lo el terminese a fala ki lo ko Talvanti interior sa ene sinampi fa ui fil tanto yo boto tu mai wonti se e mantai mo to mole ma futo mele di vangola Aoauli lunga le tanto tua e mo tanto ia la nai Australia so se vai pano Australia o lo e la nai ai a fai o nai e sa wa news e fia fai lo ane ya Miriama Pomar o le numero le o telefoni e te vlau yen o le news o meo lo tutupu fa moe o le a fa antono wina e manisi o vaenga da wai au na sila fia e le pa ia malo Samoa mai a tau inai Australia. O le numero le telefoni Australia o le o fa iva o vanu o tasilima. O fa iva o vanu o tasilima. Ba ve fingofi. O fa iva o vanu o tasilima. Ba ve fingofi. Kwa lokas. Vai ele se masingi de mere of ole o fa iva o valu o tasilima a ele manatua vala au mai i ka ko office a fa yo le emaili ya o miriama@radiosamoa.co.nz isting tu dan tu le lungo le Facebook ma le YouTube pe a fa yo dan ye ni fa mo ya ele fa ngol le ya so le topi tru a fa yo sini ya ka ko inga New South Wales fa yo melepone ja in my fine ja afai o Perth ja o nga afai o lunga ngai Alice Springs ja Northern Territory alo if you mo Mexican po america ko ia ngai ka fa ngai Kenji Australia Brisbane ja mai si bitono uma ole pa ma watu ja fa ilo ane ya ta tala o lo tupuina mai a mai kala mo e o fungi ko me men kala fu ye fa akup o fa iva o valu o tasilima. O whawhaiva o valu o tasilima po o miriama@radiosamoa.co.nz. Ia, e tau mai ei. Po o lea kongwa ni mea ngai kere fia i ngā koupi kongu. E a whapeo se mea kau ai kālafu. E re ia luar kakai kongi ngai ai kālafu. O viso o aranga me o le vevela la. Le answer machine mai a mantua tasi asuao.
Baby, don't leave me this way.
Hi, you've reached me at a busy time. Please leave a message and I'll get back to you as soon as possible.
Fa fi fianga sui fa filoi o le rivainga o lea sui taitolo ma o ia ngā luenga. E o tiu te ma whai wālo fili ma whai si asa o le la. Ia vewe la. Bena umal no whanga fui le le tātou te tau ma whai alo fia. Ioi, ia o ia la fio o ngā me vewe la. O le mena le whai eima tau te tai le mō le ala. Tau tā mai i tuto. E be o le pese fwoi le le va anto fo le so mai i tuto ma tuto. Ia o le nei vai tau o le tau sanga ma le soifua. Fa vitai o le ua mawasina la, mawasina mawhana whana. Se i wha mamango i a tātou tanga mea, o le si tupe tele le a tātou. Pe a o i le vai tau o le tau manu lu. E le nganta i le tala ua tātou palangi keke, tala ua tuai ma lea tanga pepa, ma lea tanga pepa, ma lea tanga pepa. O le maari o le ua utoi mana tuani, o whaila utala le. Le vai teimi futo a mātou tau nuu mei e nei New Zealand. Tau nuu mei nei New Zealand. O lo kao langa a koa ka kere whai ka ngā mea. Se tulo wala u whaafunga. E ke waka o mei e New Zealand. E wha mai, e kia whango. E se me, wha mai, se orka ko ka ngā mea le fia wha amma. Le vai teimi o tau mālulu. Whakoi rengi wai a kau lawa. Mai e mo i anga e whai makimu, whako. O e rengi masingi fo i e, wha mai, ia e le aila i le whale. A i la le whale la i lano kui ole. Orka maranga e ave imo me o ka ngā mea wha amma. O unga whono mau whapa, so. Mua. O hau o le tamaro. Ia po le ali. Lua. O hau o le matai samo. O whapea. So. Wa ia kua ngā mea whapeng. Ele ngaka o hau o le kama. Ia o le makai. Ade whembe ia lumkanga pepa hawe whamangor ka ngā mea. O whapea, siki. Man tuol te mina. O le whuka kasau, mo ia whima kasau ngi ngiusila. Ia le whuka kasau sa o ale ka ke ngofu. Ia o ka wa ia kuru mora urken. So le pasi ia i o ka whati. Ia whapea, ke ofo le whika o ai o ngi ka whati. Ia o kango maalia kuarkanga pepa kuru ka whati. Whapea, whailo mo le rok le ri ie. Ka kere i fia oki. A whai o ka ngā mea le la ka lue ave. O ka koe kai, ia elo whamai. A whaila la ukala, na maari. Au aru aku lai, a wei ia, ni tanga me whamang, o le wei temi o le tang manu, ko a kaungu o mai ngiusik. E malo alo wakunga, au whape, ke ala kungi, le lo pe ngaungi, ngaungi ngā manga mai ka ire i kungi. So le malo alo kunga. Ire e wheo lolo a ngai, e wheo lolo a ngai makai sa mo, ara Mano vai ngako. Sorry. Ere ngawa. Ia wari sire mea tatu. A whape kurikai kai kia ruse mea ngau ka ika rai. E se mai e rei tū pāle o tina hamata maitai. Ia rea se se le langongal mo le mea o le makamuti. Ia pole whamangi a vuse ngana tūsa. Ia mau ka whape. Sorry. Ngau ika ngi le la akarua koe whai ngei mea ai. Lo inga o maka umoka kaya. O le taimina. E rei o mai la kasawaringa i le tātou wala leo. E mara uwa inga ko. Sorry. Le heri. O vai aku le renga ngofo. Kasi rua koru. O aku ile si koru. Kasi rua koru wha. O whapea. Oi. Le ai lau mawara o vai. Ia o ka la kualea. Ka riria kua ngākai. O le meo koe whawhe kai ere vai keminga. E mo ia lawa a makale me leo le Facebook, po le social media. Ai le papi ula, voi le, ele pei o le vai teimi le nei. Nga e ku wa sasira ku. Ai ai a makalonga fa aula e malalo le papa kiu. O te fa ma lo to le ni vai ngole au. E le tu pa o tamba. Po le tu pa le oli. O le lato matafa yo i lea i fa ai ungo vai so uma. O le ave o tangame. O isi tangame. E ave le lewa le po. E pila o se uso le ia lo pati falaniko.
E ki ngā o lai ngā la wha solo a ko, ia le aso. Ai manga o e alu wha mangonga ngā mea pol sukasi le pō, ka o se fururua le pō, ka o le kasi le waweau, ka o le lua, e kusa masi uso le ia Wayne, ia masi uso ia Paka, e kusa manga a vui lele, familia la koma, kia loa lisio, wakuia, ea, ma, he mo kere fior, ke mi re kumu i ka ngaka i ole, ea, ma kilo, ke mi ma ngai a wawa ngau ngau, o le sifuru kasi, i le pō, se furu lua le pō, o fa, i le ma ngai a fui a le lua mea kia na kou. Ia re ngā, e le au fai yaku fui sa ukana. A mea ke lua o ko lua e malo makua ngangi. Ei, koe vele maa ngai ole la. O kai. Te au fo uia. Pea fai ele umangi au viringa se fā, se lau lima, se lau ngi yasu. Ia mara ngi fo i fai yasu ale makua la tato. E au le tūlanga na. O ko wha pea, tōle. E le aila e maa ngai e sa au si mere. Ngā umanga load. Ka saua ka ngofo, o ka maka, karakara ngoa. Maua le sui foi lelo le mele fa mango ila wala. Ingu saka apa ingu, ai saka pai. Yo, e ko pena wari i fi o le koinga ka minga fa mango no ka ngame. Yo, te le no la ka malo ku sha mau pe fi fo le nan tulanga. Malo antu ya awi matangi loto tulia. Sunga lele pole fale askulimi matautia tono New Zealand ke levia ka ua ko le ngor kampangi ke fo ko o ya loto ya ua lava we fa ya mo testing vo yo sample me nga askulimi ile vai tau ni o le tau ma fana e fa talo fa tu le tina ya sia male a inga le ma to mai I way mouth fa ile manurewa ole fa tu malo lo malo ya masionalo nga o me si mai o kile lola polan kulanga la wi po wa kiri enga nga singa sisilo makua isiang kamare nga la mai mi Samoa walga enga singa ai le nga singa selfo yo fa malo to le divango la wuti va I do fo la uni te wa fi se time misi le kai mi ngoi fo al mako va ala wa enga le ko fa ku o le va enga ale au fa mango tanga me o le me fo lo va ko Samoa sorry e sui le kausanga, a la e alu I luma, le ngā yoinga lea, e tā ua, ole hao tanga mea. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Did you hear about the airplane that had its navigation equipment break down? The pilot announced to all the passengers, "Folks, we're not exactly sure where we're going, but we're making very good time." Not very comforting to the passengers, eh? Going to the wrong place faster is not making good time. A proverb from Haiti says, "A dog has 4 feet, but he doesn't use them to walk in 4 directions." What about you? Are you making good time on your journey through life? Are you getting closer to the life of real satisfaction you want? Or do you feel like you're just spinning your wheels or going around in circles, ending right back where you started? You see, we shouldn't just be busy. We should be busy really living the right good life. A wise person said, "Stop spending $1 of your time on things worth only a penny." So we need to wisely choose what to do and what to leave undone. A successful man gives this advice: concentrate first on doing the right things, then on doing things right. There's nothing so wasteful as doing the wrong things well. So ask yourself the question, am I the master or slave of my time? Have I learned how to tell time? That is, tell time how to work for my success and satisfaction. Remember, your time is running out. You don't know when your journey will end, next year or next week. So why not start using the time you have left to make every minute count for what counts in life? But that's our problem. We need help to know exactly what does count in life. And only the one who created our life knows that. So we have to personally know him before we can start to know our purpose in being here. So won't you ask Jesus to forgive you for not living his way? Then ask him to take control of your life every day so he can help you become the master and not the slave of your time. Only he can show you how to make good time in building the good life that he's planned for you and your family to enjoy now and even after your time runs out.
Just think a minute. If you'd like a free CD of our top... Fofogamua now lo vepesele everlasting praise le rivainga o le fiafi ma le pese wa whaingoina o mai o mai e taulunga atu ai le polokalame ole think a minute mo i tātou umalawai le rivainga o le aso walumiru tolo toe ona tale o le wha. Wana whai ona awina atu o le polokalame a le Aoauli ma Fofogamua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E risitala ai lau walo. Ua taulunga tina ma le tautumo e sa mo le rivainga o le aso le singangana wa le tala whiungai lau mai tau. E puta le tautai e le taimi sasi lana vai alo fule tua ma tautai antu lo tau soifua malo mantu wala i le aso fōua tai au e a tātou toi fisila whai ai lunga o pe au mga lunga lole ea whamalo atu ia ele noa whanene vahenga ma leu so ia tuisa ma ule ma utamu i nā i Melbourne i Australia ma le tualua whala au whamale mole leu so ia fish ravina ma tautia ia pa befo ia tone tu lima iwa malatai ia mau tu umala vole fatasi mai le rivaingo le uli mai le bali tu las fululua ia mai alefono tanto filo ia isi i lima le rivaingo le fiafi le fianga ia le antonga pesta savea le usau mai lon santo te mafuta se ulise temi le poa na nei le polokalame o le nganga i fo faiva o Samoa e le nganta i New Zealand pa befo i langi anto filo ia antao le alofo le tua ale ai tanto filo ai le nu o mafau ioi e be tanto filo ai il ke misi
e tala ia tātou fuala au. Tolo tolo ima tautu Male penisula mai molino Le taitu pito ia pia Si o utaulanga manaya E fe pula fi mai ile sau O ata uma o fetu o le lani E sulungia ia umasia uhani A o masa vali vali Le masina se i esu sulu Ia Samoa no uatulu Se i fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata gato tulele A umae mane ilano ole ni Na o umasi a upele Nofo nofo ifama pei Lesi tau langa o sabonei Ai mana tua pea o upolu Ole ingole o su o motu Ele mawhai nama o nangalo Le tape tape mali o mai singano Olo o nofo nofo ai tine matama Yung alona awala lau papa Le masina se i esu solo Ia Samoa no uatulu Se i fai